Dear do, dear mo baby ama we I am no beda so fofo na na some beda asole ma no. Dear mo baby bia maye dear mo baby masima gede madwamu a akosi. Enti dear mpa bia na ya na mo hwehwe ntem no de aye. Obi si amo pentema ko honeymoon. Honeymoon be na chan dear maye yi. Honeymoon be pa na ya na chan dear maye yi. Because me Aunty Bea metena se na medwene wa ya na menti ase. Enti me da bia meka me se me ahwe asa ayi flop na ya na ma anya bi. Aya na manya bi shada mo jeni yanko yanim na de enya asori so so fo nya hwe okay asafo ma nya hwe asole ma nya hwe eye nipa ni su ne ban wo obi a study ne kakra for a while ansa na ba ware aware enkofa asamo me so fo kon say so cancer no obetu mo fo no na wotu obi fo no so wonti Aunty Bea da bia kan ye betima akwachiche obi da bi enti ye wusu no ban okay mo hia mo ntena se mo nsua mo ho nkwa akire kakra ndwamu na enra so 3 days Mr. Reverend Eastwood Anaba ne Facebook ade bia na obi di atwe say dating is not for sex study Intensiness by intent I'm brassin' ye my bra Nyansa ne no ko ebe ma do yat na intent Intensiness by intent I'm brassin' ye my bra Nyansa ne no ko ebe ma do yat na intent Akoma eje Akoma eje Akoma eje Ni ebe me do yatumpo Akoma eje Akoma ejo darling me ebe me my family nya serious why na che say some aya yete wo form ne ehu wo form no se ni nyina na yeti be ka wo soro ha no mu a anka ensam ha era Aunty Bea me no se de ania me nchi akra o se de o ma me aba me ma me wo shoe factory me pama chao oh Aunty Bea ye wo ha no pay me ma me wo shoe factory e na o ma me aba ha o ma me aba o ba o do security post so o ba ne ba ho na so ba be o se Aunty Bea o ma me atimi aha boat di aba o hwehwe wa asenya o ma me oh ma me a me pama chao nya me ma enya me ma me a intimi sia mo kwan bia mo ka so na mo ma me na ko pie ene wo so wo twen o twen ma no me nsa abo ya ye de ebe ye bia ye afa mu de o ma wo so mo ka bia ka wo so wo nkoda age se mo ma na konya no ena akonya ne de yansi e de ma but nensam no ya go ya na afia ko wie baby yes ne say ye ntimi nko court ne ade nti won kofa na aye so asem a they say yenim si efe police o si efe soja o say so ye fa grade ade ab mo eyi ha asko ha so mo eyi wo ho city guard for ene ye jesesa sense towi machine na me kofa de abeto a enya sa de na de aye kejesi abeti esimusi jesemu di ni sa itma me da ho me ma fa me bag e de just security post nti me wi mi nwura e de mi nwura obi na jo wetimi na nkasa my chair manager said they said ya nde ya frefro bia ansa asem no se buro ye so a manager ne ye se ye frɛ no ya ko pemu na nkasa so ye nhwe kwan ye befa so a ye betimi ana ma kyerɛ ne se ya ye de ebeye bia ya ye de ebeye bia se adwumayefo ti de adu de nka adu ne so o so wontimi yenye manager so ase yenye but if I crowd was me fa ne se me hu na adwuma mu ha nti nti de ya nde je se de se no bo odin ba ye ti se abesoe wo so se ye hwa ni mu se wuwi a obetimi aka bibia kye no yenim se oba ye body feedback papa bi ba dia enti sa so na se suna de ya na je se mo hu de ye ko na na ye critical ajoy na wo so etimi amba beja maami Aunty Bea me ni di yo sa ti akokora da so kita me enti wutimi peja no mi ti mi kan no so fi hin na bai o so fi hin na bai man bisa wembisa debi sa ana no so fi quantity boliga o no share o chane bo o se boliga no le fa no wajum ni na na otu na waje fi ho wo na ne ba no me kwesi adam ma mi di na wo da se so some common discovery party ana me ka check agi so ba ya wi ante se malikoko na ye di na wo be 5 million e di akon kuro mu di a ye ne do ba ye enne se mi si suru e di enne me pon kra bi di pepe
buy sports. Me bag na the security post nti me do one man na maje. So buy ya buy no 50 na ma me wa we oje de betwu ani so because bologa de 50. No akọ GP sa no say oje 500. 5 million. What million na esi enti any boss mana os oh mema no na mso nim de ope os say 50 bia na mso wanya no bi o go see ya wa fa boat me so oye de odi bag no so ma boat wa ni pitaye so oba ne ba nti bi o me ma me wa a shoe factory pacho mama Charlotte ni ya we de me sira mo chichai we de enya mama Charlotte dia wa ma me wadaro ma we ye bokọ ne ye ka no onko ne bokọ nya sa ye be wie na afia ye gidigidi ana iska na obe pe na o hye dade ne nambe da bi ba want me ntwa ne bo sa ye ya fa na sika ma free ball gama ade no ne ye no ye ne manager say the aba no feedback aba no say what the 5 million nti ye ne mo say esi ye no esi me di esi ko on ma wo ko no ena ma me ne ka se me baba maka bi mam no mo ka ma se mi ma me oh maka bi mam no na me say esi ena wo fro no so de ye nkobra na esi twe me ba nchen o se ma me ko 100 na so 100 o wo je polka lole fe bolga tanga o lole fe no wo je enti mo ma no ese ma me no tanga no de ye nya ebom wo no na je say wo je in and out ni na free ye ho because according to peg was say 250 you see na ye share na because of the biani lot of legal implications. Aunty Bea. Asam ni ntimi enka ne saa. Enti niam e kire se oba ko hospital bi ni ade ni na kwaje ni nyina bra ni enya njira so. And once what see wo ho. Ani ese ko fabra. Se ni wo prade a na asese. Wonu wa see wo ho. Ko fabra so aboy. Na na bi na the number ma se ni otimi mo me de fa na ba bia ma me nye. Ampa no wa wanje. Me de na me ni pepe be yes for. Me de me kwa de me bag si security post 20 years. Se ma hu me a me nko peshe wo. de bi ye na na ba ko de won kwa ye na na ne nyina ye enti ne ye o kire ne ka obeti anko woko yo na wo jina wa oba so ko ba o so oje 5 pagi kura de wakomu ma me na ne baba no kura mfanyini ai wakomu ni nyina wa yi ne na wo so niema o so niema niema ba nti e bia wo ne sese anye we obetimi ada ti wa ba setna niema koko abotuma bia wa ba setna yo ya mama ha we na ye intro just asam na achi ye so na sam na ye bi ho a ye te wo fom ho no se ni nyina afro so ha na ka ye ba be ka kama so be si e bia ni o man panyini usu fi burger ton na de wasem abeto aye o ba so ba ne mi Aunty Bea enye hwe obi abetimi awo me nti no o se ne ba ne mi anka enye hwe na wasem no sabio ye ntimi nka because e wo court hu nsem be brain ti no sa na o se ye nya document a wasem na o kasa oba ne koye operation wo facility bi e na doctor ne ku no e na de be ye kama ho enti kope hospital ho no kra nya nyina fabra na ndia dance se anya ye wo lawyer kwa me ba wo ho ne de asem na ma lawyer kwa me ba o se dada wonko this ye twa we susai ko burger yesu ye fro se free burger ne bra manager tio Aunty Bea erade ne ye hwefo hwiri yan ne de ade ahia ye me ma cha ye ma ha biem e ba akoma mu nsam dwumadie so ha eye akoma 87.9 enenso ye de nkomo ebrem papa nra yesu ade e ma omo frɛ na mo ma ye feedback ni se oh nkomo no na ede ne de ne de mi we sa ko we mi ebo mi kotodwem minim sa wo so ebo kotodwem wa wo betie ye no so ebi bo wo so kotodwem enti enne mi bebi so say wan kasa wo share strange woman na waba wawie no emu no ebi mo ho no ma ya na wunnim no so ehu ebi a me ma ware na mi kunu on de ya ka se mema ne de bebre na se bi o mo se mo yi o mu mpo ade ne de ye be ye side chick ne ye be fa na ofa se bi obi munim nyansa kakrenti no ama wo oba no kra wo hu se ye wo manini e na wafa no okwa chi na emom de obakọ fa de wo nim no se me ne ewura wa adwuma he na ewura ni mi kunu na ewura se twene Aunty Bea kunu na me so mepe beifo na wo fa wie ye na me mehu se se me kunu ni Aunty Bea na e twempna so this one day I know the strange woman in my relationship, in my marriage. Inti ano sa na wasa me chi ewura na me bu no na ma fa
account no ma fa pegi account no ma fa eyi account ma bena account me girls me women me ladies ni atete ra wo pan ni abono eno na wo se me ye na me de gimi kunu ni free sa strange woman no ensem ana se me no wo se me shedem na me su na me ni ase nyina etwuntwam ana se empaibo nko a me mo mpaye nko a metimi agimi kunu ni free strange woman ensem ana am sorry anopa na me ni me kunu entokwa ewia entokwa enwumre entokwa eno ena me de ba gimi kunu no every strange woman no ensema na make no wa wo dwe hu me de nka mabu no me de nka me mfi me kunu me de nka me de ba ye mpaibo me de aware no me jai no akwa ba ko no. This is the topic on board today. Ene ye ni ye nuamba no ene bedi enkomo yi na ye be kwa ahoma no nsusu ne ye ni ye sofu bi a se bi o onye sofu a oye sofu akeke oye sofu a onim whatsapp aha ye ni onu so bedi nko na mrepem no ye de ye number production number ne betu dwa wo obi ba ho sa na wunim no we wunim ne de enya no ne ye ken de wunim no wo de na wo ye ya wutimi gi ni free sa strange woman no ensem you come and share your experience with us nti mrepem no eno ho komo ni ebie phone lines na wo so de wo de aba beto so ene nkomo na no anie me si ebi bom kotodwem me nim sa wo so ebi bo kotodwem ye nyina ebi bo ye kotodwem era good afternoon Aunty Bea yesu adom na de abeya anka bibia ye boko be ye boko nyame adom manager wo nko ade bibia be fine obeko na wanko obeda ha na obeko kode o so woko na no mo de na etwena ko ye be kwa squad police station eni edisa me call manager me ka chen se ne o me fa police for no me fa ne ko se da bia enuru sa na me say okay obeko e ma ne sika kakra obeko ne de me ade me sika na wa twabo atoto no na me menti ase no obi kra me ma no ne de nka me se me nyi sika ma no ti me ma no yo mami bisa way that strange woman no wuni mu no this scenario is the wuni mu no say adwa tare me kunu wo no obe adwa be ne den ana obe den no wagye ukunu ne free adwa nsem asem we die ebe yemre ye be wie na yemre nyame nti wow se susuam pa se unim se wadanfo ba kunu ni na obekọ ne na kwatwe mpena die mu odzen onya baifo na bibiwa okay onya baifo pa we ya baihima ankasa baihima wo baifo ya boche we chese oti apakan wo ya baifo kase pa mu committee ana atena gem enya asem kwetu Aunty Bea because obi a sabi nyamesuro woni mu enye saa de we ya we bone ni de wudi na to that extent the Aunty Bea I no want thing eni so nyan na airtime abufu me ne de ayasemo sa ope nti no aba ho me de be ma wo obejai oh yes so many years sama anya hwe wow investment eni pa fa se be ma na wu because there were no bibia ni we kire say omuye yes an what I side check was a strange woman kro na chi me see a friend strange woman what na chi one no kra anya a build the relationship no tighter esen wo ne de no enkomo kra kwaso a okaka kire no ne ade fa ne se be ma na wu oye ti ase awuo enti me de se ope adwa penti no aba ho se minim pa sa adwa me no wo koba ye to nsa didi na wa o penti no aba ho enti fa me de be mawo na wa fa na asumdua ye de atimi aba aya na bi kasa woni na bre ade asem kure yes won ko ye wote wo be so to aso e ne de esiesi ade ho ohun ti Aunty Bea se ye pa na woni tua se ewura kunu nie na wa ba ho no de Aunty Bea eni adin bi wo ho no ma sometimes eni obi na wo so yi na di kire no okay ena nya de bia so na wo se o mani pa hu sesei ade a wo ye ne se binyansa bi anim enti saa ne de mem wafa because pe enti no waba ho se ye madamfo no wan dan dwene ho ehun se de mesini awura tie yi na watimi ane me kunu twempra ma mehu won se ye se me ehu anya tan but wo me hu se woni me kunu twempra
mama mehu ehu ba ma ne so so down ne ma pii no adi a kire me mehu say wona wo ho de mu odzen oh yes fa monko na nsi mu ye me hira so de ama mo kose na monko mo ni mutibua enkodi da bia me ka me say mo wo yere mo twempena no yesi se eba ne saa na se we hu a nse ya na respect kakra wo do de omo ye no se bia nya de but oba ne dey akoyo musu eni omo ban enye ye omo nyina ma ye se ayifo yasema me kro na wo mo omo nyina suban na akoye pe enti ye yi mema 100 gina wa we ya ba ko pe na abenya ne se ma ware we ya ba ko pe na abehu se bia we de wontwi fam o gina ne yire ne ho den na 99 ne de just say nyame bam all right nti Aunty Bea saa no de ba ne saa de a me de amoafa me jaya na de amoafa because on pank wa mba yo Ajwa how do you get that deal with a strange woman in your marriage that strange woman in the marriage where then what you kunu free that strange woman no and say ube jaya manafa ana ube kun yo Aunty Bea me da se da bi me jama ne nko okay Aunty Bea aware ohun enti ne yesi ne kwan ware no en unya no fofofo saa enya dedede saa me so de ya yehwemre aya no mudi nam dwom ne nyina Aunty Bea what to be da me to be da but me pepa de bisa na bi lo be ka kire wo stubborn ade memre bisa no stubborn rough before so betua kwakwakoto ade afia bi no Aunty Bea na wa bre pa hwe aduane kwa yedi kwan ye fa so anse na ye aduane ansa na baba ye aduane ubeko dwomantuma da ho no wato no da koma tailor ni ubeba na adane atade Aunty Bea sa na wareti okay enti ye kwa ye tu ye fo yakotena se ye busu agya tumu a amanfo aboyen sem pra you make kiss the bride ye ne nyina Aunty Bea na nyesa wo ko ya wo disi so na abene o ubefa process mu be ma wo hoyi Aunty Bea otesa akwada sa na ware na nkasate eye journey eye life journey eba ne sa Aunty Bea bisa wo ho se edie na menye ne yie sina mami kunu oye sa ade no bisa wo ho se edie mpa na sisi a asie a mami kunu Aunty Bea oye sa okay asoma yankase ye ho abonsamfo we are our own enemies ko fose me yankasa nya no kre eye sa netie okay eye sa okay wo wonye obi be ye oye oba na oye be ma so oye oba we are own enemies enti Aunty Bea eba ne sa e wo se wo tena se access wankasa wo ho ehwe ma be na wo ya enye e ma wo kunu oye sa ade no aso nipa na wone ne ye sa ade no nipa no oye hwan Aunty Bea yesi ye ni awemotumfo na ye den enya na nyesa no moka no enti oba bi wo ho no Aunty Bea okita honhom bone a odi abegye no ene ye wo ma bi so wo ho no mo a like de bia wo hia so mo ne mema afoforo be den ebetena ebia wo ni sa ni no wo de awurade but obi wo ho no mo a okita so many spirits within a twinkle of an eye obetim de aju kunu se wo kunu onyo obi a odim onyo obi a oye mpaiboni a na onyo obi a osuo nyam like osuo nyame a Aunty Bea it will happen how will you get it will happen husband Aunty Bea say Syria oh debi obebo mpae enye mpaibo obebo kunu no tenase asese wo bisa be ma no mirror aden die ntina wo ye saade no eye niema bi na menye ni ya na ana die na opesem ye de Aunty Bea wo se wutu anamo se wutu anamo wo de kakra you find the solution okunu no bebe fie e de wo njai ma ne dabi Aunty Bea ko tisi abonten ko bro ukunu ni strange woman is either you are sucking the man forever. I see. Yes. Okay. Yo, and yankomo na ye born yes dealing with a strange woman in the marriage. Dealing with a strange woman in the marriage. Ebi wo ho no mo a ukunu no ni strange woman no wonni mo no nti eno no wo ye ne say. But here is the case the strange woman who is in the marriage no taro hona no wonni mo no oye wadanfo oye co-tenant oye neighbor ebi kra betimi aye wunua nti in that circumstance no eno san komo no na ye bo no just I check then they yakam maneko and they wunni mo no kra but this one day you know that this is the strange woman in my husband's life in the marriage obekwa ko bono obi sibe de me bo ne papa
obo no no wajai be ma no be jawo nti ebro no nye solution all right obi so se me ne be ma no be ko ano pa wie nwumre ahomache de bia ye be ko obi so so no abetena se no assess no ho bisa no ho say e dey mistake e na all ye ntina be ma no wan ko ba bia say otare mo obi nti ati me pa cho wadaro mama me fa wentwem de wo ka so assess ne ho no hwe wo ba yi me yere no ene sa strange woman na gina ho no na strange woman ne me ne yere I know the outer appearance. Me physical appearance. No one man no an inch impo. Okay. And I so cramp on see a sakomwa. And in a na yere ba man cross how strange woman nyama no but enya kwawo. Enya wa. Enya kwa. E bi ya ni na je. And then lies in the anti man father. Enya wo say e bia on merit on some fata. Be man say adwoa me some fata. The problem ni dey here. Enti enne san komo we e na ye bo me se emrepam no wa wonim that strange woman wonim na pa so ye wadanfo so ye wudua so ye co-tenant e kwan be na ofa so a wo handle situation no ene so ye baba besua de nti wati eranka wati pegi nka enche bia oba ya abrefo enso ebeji na konwa ne ene no abonkomo no emrepam ye ne pastor akwasi ahenkan kankam ono so e baba be kire ye kwan ya obefa so a you get your husband from the strange woman and the sound come away ena yebo na ansa na obaya ebetena sin mame fa wonko agbozo herbal clinic owo mfidia ode ebehwehwe unipadua ni mu na ohu de etete wo no wie nso a wama aduro ose be ma tiase a ne be ma no ewu enti be ma no enkoyi afakọ agbozo herbal clinic na onhwe ema ho yarewa hodo a osan ehwe ebi eye typhoid fever jonso yarewa endemu enyarewa nyina agbozo herbal clinic ohwe esiesie ana otu ase ede mawo kuma se de chemso o May 5 old insurance junction where for omo e was 0553417752 en cry kwashima no so obey ohene no ahimfie ho 0241750282 obaya. Good afternoon. Good afternoon. Boko de. Ye o si cham good afternoon mama brofu ya bebo. Maha. Ya wa sentiment. Maha. Ya wa brinto. Ayeka. So when ye dey. Erade na don na pacha na so. Yesu adom me so me ho ye pa. Anti bi ade da ukom so num se menene bo aburade. Sa. Ye di nkomo. Eda ukomi wo kasa me ho. O kasa ho. Na me so wo dey so hu ahwene aya kasa. Ahwene na den na ka kire wo. Ahwene no ensema wo ka kire me nyina ne say. Next time wo ba ya fa bi brant bi. Won fa matching entade. Eni ahwene no waka ne yie. Se Ghana manti ya wa na wo siesie me ho. Se Ghana manti wa na be siesie me. Mini hawo. So metimi akura de a. Metimi. Enye easy. Manager say me dress. Manager say me ye Ghana nko a. Atibi. Wo to ba so ba ya mpacho be yi bi free na nka bi. Emu adu o. I me nye bi da. Just any obey dancing crown. I see. Where dancing crown. Mate. Na ogugu na me de bi agu wabasa ne wutinu wo nan nyina wo bebobo. Me nan so de efe. Iti me be hyehe. Enti wote wo nyina no wo kasa. I see. But enye bad. Me das. Ahwene no de wa wasi aye no. Me das. Super. Ipa kro no ye mam no Jimmy scanti mi mboni din. O de cheme di anka. O de cheme di anka mi boni din. Sister me ye mo no obobi. Wo de sa wo de mami dia me bodi. Se ni nyina sponsorship ni bia no. Na yes, the strange woman. Enra ye di sa komo na fe wa wuchina okra na ade no. Yeah. Anje wonsem. The strange woman in the marriage. And this is not just any strange woman. Okay. Strange woman a wunni mo no. Se obey wo. Se madam pa o da mi o tu kwan kra wutimi be da mi fi. Na oni mi kunu twemp na sa. How do you deal with such a woman? Obebo no. Me ko frɛ me girls ni akompo no ana o de be yɛ mpaibo ana o ne be ma ne be ko Aunty Bea medase 1 second na me nko zie no ho ye wi a na details na ba Aunty Bea medase ya mono ya mbo ba no na sana no mechia chia wo mo wahwefo ene watiefo e ma na o mo be bia ye wo no asem wei nke betimi a oba bia ntinu ento Akoma 87.9 on frɛ wo bibia wo ne face on fantoa because adesua wo asam ni mu odu ebetimi ato me eto wa ede ba adesua na abesua nti o se wo ba bia tie ene issue ya ababeto bo ya mono ma menka sam kakra nsa na wako e bia wo pese wo koba
wo ye oba na wonya nyame ye wadom na wonya kunu na wo be hyew kawa ana mo boaboa mo ho na ma oware a ade pa ko a ebe protect wa free saa niema enne most one cheme esia susu kasa susu kawansam susu ka niema ba ma ne yema susu ka dia oba ne yema the moment I will beka the be ma yema wa ware mu sa wo bo wadanfo amane na me kunu eburade de me kunu yema me die sister me chine so ana ma sorry ene de me kunu yema me oba wo towei ene wo to ene nkolai no wo towei mom wo ma nipa no be ma no wa ye na kono me da se wo ho wo ma be ma no ho aye wadanfo no akọ asam na ajuku sabe ni aba no because ye ma su ye tire san ye ma tire ni feel say we are bragging eh mo bi mo say ye show off you kasa enhwehwe ni mu kasa ye wanya no ekaka wanu tum keep wade e ye wodia on say obonsam otiwe on before obonsam be ba on no na we review secret yes me da see sweetheart yan ko zia ne mra ne nkomo no ena girl ena nkomo ye oba me se wa we say ah share ne papa me de na akra no intro no kama buno o se say yo buno na ba be chiwa nya woni bo no yan ko a me don fo okay we find check and free as ye Zen Naturalist Clinic do na for said Dr. 3 days and pharmacia for any tifo na mo hu ye samre ya na ye se wa pomodin ho enti na ye te ahase na memfa sa akonya so we enkanche ye doctor ye CEO doctor se be bibia wo bia nyankopon wo hia no pa e be say ye the sabosumi we aye free screen na ya na sister the woman say Ghana for bebe yare ye yare papa fizenki ya nyesa screen we ya nto ato aso anka na menim se ye yare pa na the woman nyina na se nipa no se sika ni ho wo yare na se sika ni ho na wasema ye mobo ye enti be bia doctor wo bia nyakopon hira wo so this screen ni ya ba abedom Ghana for na ye se for 100 Ghana cedis pe fa ba beje won kwa na nkofo no so ba na eba na nyame adoma ye memenda we die me so ye last one ye di wie busumi ye ma ye se Valentine's ye se month of love eni ye de ye busum ye de si wo se ye de boa wo bia enti me so nyame adoma memenda we die ye last one ye nye biem bi se busum ne ko na wi ya no memenda last one a e wo mu a eni enti me so nyame adoma memenda we die enti na fie papa 4 ye twen mo maame 4 ye twen mo enuanom obi bia ye twen mo bia we nya se bia obi oyale nkwa ne ye ama no da bi screening de ye anya yale fo nkwa ne ye ma mo na emu obi bia ro ani check ni pedia no wura ba bia Brian check wo moja Brian check wo Johnson mo Brian hwe ni pedua no ebi kwana bibi wo ho na asiew na wonim enti nyame adoma memenda enti na fie Brian so ye de ben wo no de mika no waba ho ye be ma wo nu ebetimi abo na bibi akosie e de amaw na ansa na ma menchio ye branches no bibi e wo na ne watu anamo no waba nyame adoma it is 7 am ni e bia pona ma obi bia enti so enti na fie kuma se fo nyina be hye wo etimetim Lumba Junction, Etimetim, Lumba Junction. And Cranfobation were Old Ashoman, Alloway Junction. Old Ashoman, Alloway Junction. Saturday night, my first be share were a Ashaiman Tulaku Christian Village. Ashaiman Tulaku Christian Village. And I can swap first be share were your Tuba Mama Africa Junction. Tuba Mama Africa Junction na ye number no enu nie Mr. for number ne sisi ya ne frey ye nyame adoma me da mama entene fie ye twen obi bia ye number no 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 so them kind of branch e ben una no papa no wako 7 am no wako ne a show na bibia akosi e de amawo na de bekoso nie ye hwe moja check e ye nipadua nim urine na bibia wo mu bia ne ye check no we are sani doctor e sa ya kwakotena se e bia ne asa hwehwe bo wo kwa na yade bi wo ho ne nyina no beba yade bi akwa so ni ho a wo beba doctor be hwe bibia mu ne wi ya san ama wo
onura etu yade ase yen kasa ye screening nti na wo de 100 Ghana cedis airban nti no ne ya ma wadro ba akope bi seje kode be omo ba ne de omo nim de koso ho ye ma wo omo nura boa wo mo etu yade ase efi nipadua ne me den e kontime sraw enti na fie nkasa we die ye ye ma yare fo nkwa wo bibia e koso e ma wo bia enti me sra mo obo ho se ne honam no taye ne ya nyame adoma memenda e ya haban no e koso sa haban we die me sra mo no twem ho de ne na menim aya haban a wo di gu nsuo ma wo di bedware especially wo ho se ne honam no taye ne ya okotodwe osisi achi nkasa ye wo ya pa ye honam yi obasra no pa obo ho se wonye ehwe enso ne honam nyina ye ne ya nyame adoma memenda hyaen oba wo se wo pe ahaban ni bi na haban no de bagu nsuo mu de gu nsuo ma honam ye bia wo nipadua ni bia ebeko ko eme ahoto ebeba afi yesi infertility awomu ensensem engase 100 Ghana cedis de medi ko de besi de na ye ebeye pa last year tini bo ama ne bebre ma nyame ye wo madom mo timi nyinsen enti mo so nka chi ma afena sa so mesrew entina fie unu kun na amomra engase me nko na oba me pe ba no da bi ye wo ne be ma no na wo se mo chini hwehwe awo mape ne yetini yensa kire ma no se so omomomu na efi wo mo da bi e bi kwa na wo problem kese no papa ne bia wo na fi wo ntime hwehwe wo nyame ya adoma memenda wono yi nyina mo nso mo nsa na mo mra ne nhwehwe bibia mo ma e bi kwa na nkoma no kwa na ahoden no wo fom bra ne ma waduro na bibia nkoso ma wa fe mu nkofie no nkohie mo na adane adanse nko ya boa nkofo bebre mema pa ne wo mu di adanse ya se ho no enya agro nti so papa mesew wono yi nyina mo mra oba no kwa de oba ya sa wo 1 month aduro bia de be ma no yese bosome no ye ho aduro no maduro ni bi na bosome ya chi unu kunu ko hiem ne hwede ebesi eno ana ma no ma ya ne aboa wo mama ne na me yo madum mama hyehye wo machi enti wo so awotie me yese memenda 100 Ghana cedis 100 Ghana cedis Akoma wo bibia wo fo ni nyina mo mra ne beboa mo ye number ne 0246 59 41 17 0246 59 41 17 afi nkra na ye wo ma yese nkra wo ya yarefo nkra wo ye nsuo ba me so be bia nya asase so bia na nyinsen mu no na nema bia nkoye ma akra no enya saa o hawo no tinya me se fa saa akra no brain wa akra me bia nimpanyi fi adwu no wasan kotimi kasa akra ne kasa ntimi ma ohwe ne nse kra amamma ohwe ne nan nyina amamma ohwe akra nyini mu a enkoye nyame ya adoma me sro memenda fa akra ne nhyɛ dem entu ne punu mu fa ne brain ye be ma akra na dwu ama wa anka so bu sensesa ye ebeba ne widie ni ya boa nkra bebre wo ma na nkoma bubu ogu ho ne wo nyina asore dwuna mo na so ama ene wo mu edi adanse enti mesro emfa akra na hyefi fa ne brain ye be ma no adwu ebeboa ni nyina ye 100 Ghana cedis sas na ye stroke for so ye twen mo nyame ya aduma stroke kwa de munim dada se no de ye wo ho adura ma kyesenya agro kwa kofo edi ho adanse wo ma na nkomo titi wheelchair mu wo mo mkitikita poma ene nyame aduma ti wo mu nyina ekọ enti wo so awotie me mesro ye se 100 Ghana cedis 100 Ghana cedis emes kan nyaketu bi emma eni de ye fi se ye ne ye do ne ka ena wa dance no so ehu hia ye ye enti bra na beje nwo ni bi ne kodi adanse ema ye keke eno pe ena ye hia enti nyame ya adoma memenda ye se 100 Ghana cedis enti na fi bra ye be show ma bibia koso ye di ama afa ma mu tie me wakotwa scan ye se fibroid kra wanya bi adane wa yam hyehyie nyame ya adoma memenda mesro enti na fi o 100 Ghana cedis bra ne ma wonu ni bi na ena ni bibia emfri eho enko ye moja na akrote obehia enu ebeboa ne be na ni bibia fi wa kona ahoto aba afa ye se STI na mamu your slogan that I say a healthy vagina boosts your confidence. It's my confidence level no and customer say on nema bebre nkoye emfa ema nyame adma meme da ye twen mu nyina brabaji nroni bi niema na wo de hyehyehye ho ne maame emwawo meme da brane ma onura wo benom na enyi infections ni nyina free ho nko carbon ho na ye ho ni nyina ebe free ho akọ ama ho to beba afi ye quick start no ebe koso ho yi papa fo na amutie me no o ba na wo pe bibie hu na wo de ye se fa eye kubensio fabra fakubensu fabra baji quick start ni bi e wo ho na ye the quick start ni ma na wo de obema na wo si ewuo
for years na intimi sorry no bi na he so be ma na sorry be won say yes papa na dwere no eye enti nyame ya adom aye twen mema ni nyina mo mama je quick start ni bi quick start de ohia ene kubensi a wo de be kan wo de be pia so na afa ahoden aba obema ne na bibia akoso yi e de ama na afa mimiti ye na maye ma nyina PR na me kasa ma meyi na me ba na yes ma me yes mema na asese mo mema susa no ene ma na so mo mpebiem omo pe na kese enti ni nyina ne say nyame ya adom a meme da oba so enlargement oil ni bi wo be massage be ma ne mo ayi du na yekese na ni jai den abefie wo jonso aso be ma ikwe mo hyehyew asekro bi kra be mu a nyame adoma meme da me so ent na fie mo ayi de mo tutu no nyina so nyame adoma meme da ye twen obi a eye 100 Ghana cedis 100 Ghana cedis we di atete so enti me so meme da eye last day so ayeye eno anu ni ye nye biem enti mesrewa enti na fi ni abusia ni nyina momra ya se ye ho ye se branch e ben wono na wo di amika na waba na mom ye number no enim the number no to just say ya fe number no na ni enim komo bia no ye be chiomo ye number no 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 say me kind na me ya do ma me da internet fi twen obibia yes Dr. 3 days the doctor was a time the doctor with numbers me da say yes so ye da se papa ye ntoa ye nkomo na ye bo no so oba ya wintro no wo say ansan na ye be konkomo ni mu kra no se sta strange woman na wu nim no unim no na eye wo eyire no ana wo oba na wo te aware no ho no nkomodie wedi a che wo na wofo ene me momani abre so mba be remu bia okay ade no eye mienu okay ade no bokwa na oba ni nim no na be ma na kwa akofa no ene ye one factor but we ni die eye oba no ehu nipa onim aware no enti first thing no I'll blame the marriage woman oba no worry and I may blame no enkoma madi because our real ma bebata ho bebre no some of them near man who nipa e be a man now fufo e be a man no classmate e be a man no asori mukra no enkrofo je it is a woodim komo bebre e kire wadanfo na wo di bema no nkomo niema wo ye ma aware ne brena na wo ware no edom ni nyina abegya wo ye begya wo no wo kɔ mu fie no obi anko bi momie no nko na mokɔ ada na nsam si wo a wo beka ada na ni gye bi wo ho a wo beka awre wo ba tena ho that's why I pray no for better for worse enti sa awre wo ba tena ho ani gye ba mo wani nye wo ho na ni gye ni ba na ma otiri mu ye wo de na wo ba bekeka kire wo nan fofo ede me de emikunu de me de because emikunu oba na meboa mikunu otimi ntwempe no emikunu dem tene so a onye wo ye no ebe ye obi ahi wo so okunu ntimi ntwempe na ene me ba 87 aba cho so okunu ntimi ntwempe na okay yan kanfo be ma ebo ye nan fofo pa cho si so biem yan kanfo be ma ebo ye nan fofo oh say o hwa wo ba yie ma o hwa wo ma yie ma o eye na sade oba ko ma enti no wo so be so na ofo so wakwa aware pa Aunty Bea eye na sade okay oh eye na sade so wo ye enna okwa ware no bible mu nsam de kire no enti wo ya amawa enye news kama ika nipa enye news na ma nipa kakraman ya eye news enti so wo ye bibi ma ofie no wonko na wonim kana wo beka na be ye news amame ne say ho de ena meme de say mi kunu say wonya me hwe ena me boy say wo che say de bia doni ma ne so obeba no obeba bebi eja no woko we de mekọ akodi obi yawdie wo nipa mu from Adam mreso enka ayi Adam and Eve wo mama mienu ba kwa nkum ba ko anya ni bre ahoye enti na odikun no enti se wo se ye hunu se ebo ba bia na fofo obi bia bedu be ka hu se nipa ahoye awo ye mu e kan ye moja ho wo ye hwan nipa bi no betimi atna sa ti se media manim biri obi se ye nim biri obi ko bi nkum ko nanim wo be ka se dia mete ho no saa na mpe what I say you na say ko class 1 ada na ye pre ko class 2 me class 1 na me pe na ka crofo sa me ho
class 1 anampe adwene ne nya adwuma ti once am say me pesa me ko manimu ne de e wo say me hwe manamo mu yie anima bi wo hono mo ye mie ya no nka nti the more na wo ka no na wo ma be ma no wa ye wadanfo no wa kɔ no Aunty Bea say nra ye pon adwuma yi na wa kɔ akɔdi fufuo me mepe fufuo pa na na ye hia ye oba ya fufuo na nkwan na me say me nam ne nkwan we di ye adwene nkwan pa na wo sa adwene nkwan ene ye pon me ga say me ye nkodi me wa ma kon krado what ya se mekɔ enti dia wo be ye no ene ya be attract nipa no ama na ba bebeta ho na de no bebeta ho de ne wusu eni kwa se wusu afutu sanko mo a awa emema no mo kunu tie ebua ba bebeta ho no situation no lady no misuma no eya ono na mitwi nanim no ono so na mi se suma no misuma no to the sense say e wo se osesa sesa ne enie enye sesa say onko no nko to ntade a wontimi nto onko to mpabo a wontimi nto onko ya ade a wontimi nye eye simple woni wo kuno te na be ma ne sesa free lane na wotete wo mu no na okofa mpena njaya wade no njaya wade no njaya wade no tena wade no wo tena wade no ho a sesa free a ekọ b ebra a wo maami di wo ko school ni se na wo SS1 a e ho adesuanko SS2 e ho adesuanko the more na wo ko wanim no wo hia adesua foforo eniema bebre na wo besua ne wo wanim eniema wo sua ne wo JHS no enye na wo sua ne wo class 1 eti wo fisa wo te class 1 class 2 class 3 eniema na wo dey worry but be ma na kira wo say eniema bi enkoye nti o sesa no ho ebesi aba eniema bi yen semi modin Bema na sesa no it would suit na class 1 class 2 class 3 no I was so to change lane him dia wo be ni kawanu tum pretend as if you were a movie star or you were a movie actress pretend omo muyi movie ni nyina no they pretend omo act it's one more act here anya sa no tie but obitimi ye sofo quotation onim ko osua se be obetimi aka aye se de no all yes sofo no mind dia wo tie me pretend edin she enso be bia ni wa nyeden usua ubehu no enso be bia ni wa anyeden me wo class 1 na me ko JHS 1 na me wo class 6 na me ko JHS 1 na enso be ni edin but manfo afam e wo se mitimi eti no o pretend se be man free adwuma ba wa ma 2 days wo frɛ no wan fa don't worry kan wa koma to yem e wo se wo hunu ho se yade anie enkwanie chusu ba ko Aunty Bea is it COVID 19 no say so wo say ba enemy news kakra it will be a share notes max Aunty Bea na what we na what take mu no bi bobo go so kahun o chena sa wo ba beto notes max abo enti niema bi say no situation na what room no sesa wo ho tena se niema bi wo fie ho so wo ni hu ni a hyase eno na meka o kasa nya mema obi ntuufo susu dwene be ma no ne mo dwene wo ho susu dwene be ma no no direct in way dwene wo so wo bi because wo wunne wacha ma sosmas obeye yie be ma ntimi nya ensie ne yire ani 1 year obeware obetwempena wo ne oba beda wo ho no kra so obi wo ho dada ana wo no obi dada tu fi so wo no na yire ni bie ma no obebia ma no eti dwene wo ho first adan na mikuna kwa fampena eye die na meyeye ana na nsai mi ntade hwemunye ana na nsai mi ho nkanye ana se ho na enye de ana madua ne nye da na dwene wo ho enwene be ma no ho wo dwene wo ho no na wo change niema bi ana edem ha no make me change edem ha kakra baby a wo bed ni se no if say betima ye possible na be sesa position na sesa position no baby a wo say enye wall drop na wood drop ni bi kan say enu anu no a wall drop ni say obetimi a change ni baby a sesa no bibi wo ho na obetimi a ya sha se ye wo ho se ba ma no ko na omaya pade bi a wani baji aya nwum na odi behyem
and na wo betie na wakoma beto ye ma mind dey do it your gospel something na wo betimi achiche wo re yeah one share your bayare obeto pressure ma wo obekọ hospital be mo drop every day bi abenom eso na ka wo te ho no na wani je na wo nnum adrop but the moment a be man na divert na wo se wa na wo ko na se kra se wo ko hin se ko no oba na pie ni no se ko makọ tena ba bi se wo mma ye se oba na to an wo to ne man se no dwene wo ho wonyema bebre mu ne change niema bi na sesa niema bi ebetimi na nko abetimi apie na be pie na ba kotena ba bi na nipa bi ebetwam enima bi abefo onu so na wani beje a ye no dan say wo be hye dan mu ho edan na wo hye mu no o dwene edan ne so aye kakraka e na son edan ne betu asoa wo nko mu begu enti ye bibia wo kra na eda wo yem no ani beje na be ma ne ba na so metu se wusu na asede wo ye no wo da so ye obey me na mafam pena wow me na mafam pena obey ya chime me nya me ho sede manu me ho na gay meba na de wo si ye do ne mane ye no bibia nkyere se obey ne wura wo na je se me ye na oba ne kra na ni na no so ade na me ye ne fa so be ne wo so oh mamen kas ya sembi esi ye jiro ma sorry na Thursday na omo se metake kaka warisem no so baya and na ona abeka me obe abaye mekuo ena me hyase etichi e ne week me sa tichi ena lady bi ba me o lady ne ba no so baya obeje de say me kodwom na me ba ye was stand a compound house okay me ba if you of obi pese omo ni me di nkomo se me kwa me kunu no ba foforo ebe hye dem wo na me sesa enye konkonsa o so baya me ba ne dem ho no so de enka me nim wo me kunu ho no enye sa enka no ana me beti oba bia so ni kunu ti dem a onim dem ho sent any other sent bia abam a wote it why na me se mind there what hunu bibi sa no a hwe na wan go so calm down mani so ensum kasa so say na da na me tu ne fo no ade chi ya ne happy o so wo ko odwom no hu sa ne yema hyase ase orane okono waba no sa the way see there was some packing na me kofi okunu so ye plumber and on so tonton tissue hu ne ema ibi and wo packing na say by level ni mu ho and wo see there be okase wo fa protra one way na ne ho asai wo kwen and wo fa dropping na dropping ni ko see fie twan eti o tisi ye na o sane akowura wo mo dem no afi wo ne yay Mary apanja and de ne besie and asame besie waba wade wo kwa adwuma ote se hu bi and wo ye din wo ya no he o mos na den obi awu ofie ha na is we sister akwa bo and wo di ko wura dem Aunty Bea lady nanu mu so se o wura dem no omo dan ne big room a ma chemu mi eti wo wura mu na okọ nifa say bedroom no come and see taso de come and see obinyuma wobo come and see what the Lord has done. When it wasn't the Lord doing it, my dear. Na posho bo ba be see wo wura tena so. Oh. Na wo buntu ben matches wo born left and right. Wo share di be seconds. And wo kan katin no ko tena abonten. Porch na wo ice wo friend no bama no. Kan net tie friend bama no. And na the bag ni sinanim. And what so baya me yemo de na awani o me tin nka biem eno ani se me si wodi and na be ma ne hye dem wa mo ye nyom be ye wie na be ma ni pia bonten obaba wo sa na yire nte ba ma no so no okowura se be ya madam be ba be se ayeka wo mo ti what na nya men chaade e wo se yire sister ko ni fie sister ko ni fie no aha ne anim gate na nete se ha ne kejetia okwa no onu da otuta ne nan keka bom purupupu wo shele ti se ya na be ma no to atoa no e ka be ma ne se dem o be ma ne to a wo ba no e ko ja no kwan obai se obai am sorry ya me wura dem na me yi me bed sheet also the first thing o yi ni bed sheet and wo soki ye and na ne ma no to be free school awe wo soki kra wo mtwaja o soki ye and na onu aduane ne ma ne ba obenya biadi obi o si best no dey for sales so be ma ni free adwuma baaye no na ne ma na didi awie no o de be ma na aduane so asi ne ho
be ma ba so obedi de no afre junior yes sir o se bra twi akonya ne bra betere aduane no ne ba ne be di aduane no yo oni ne ba no be di aduane de wa koye wa bontin na ama oyem hihye we no yire aduane je so ne obedi no ene ye bisa ye ho say that strange woman in the marriage na wunim no we nye de wunim no we de wunim no sese nyam simi nua na ya ati na me say makoni kunu na ya so hu say Aunty Bea ewo mi kunu na me say obebo no unu kunu ni be ko wo be jaya ware no nana Aunty Bea ensam hawo enye easy obebo na opam de oni ni asemo sa no ti membo no kra there be jano oni be man we issue minim no jano sa na u jano a oni tibua bedi sa obebere obedwin sa no wo yare enti nka na hwe mate enkwansa ma me nya me de enwie na ye bewie no na ha na ye aye set na odo de na to aso ama me why home sweet cereal legume mix Tom Brown wheat wom emu wom na soya beans enso ewom ope bi ato abenya bi wo poku trading KJT Dr Mensa edum KO ebu akwa office na tanoso Tom Brown di si just 30 minutes pepe na aben ope si che enchine milk afa bi gum umpe mu bia nso a obetimi aka na wedi ne sa enkra from 6 months ekwa akopem akokra abrewa okita walking stick anaye maami ende wabeto aye waheya wosu ni age ni nyina mutimi edibi home sweet cereal legume mix na yeton opedodo etu anu wa 0246 697358 and 0546921728 Charistic Venture say odi edro waso abedwama so Zahara enupa no na odi abedwama so a auto enti honam ya oya enam nsam enkoyie nyarewa hodo nyina ukodwama so a oso ope Zahara enupa ne be Food and Drugs Authority agi atomu enti wonoma emfa susanso oboni bia embrel 0246348334 and 0248569335 na wape omunno no ebi ato anom ama ohu ato apomudimre enso eye dwumedi a yedi ewo Akoma ukwade nwumre bia no so ekopem no nkono na wote yenka de bia da any topic a ye discuss na wotwe ni busum ye twam die na ye cancer sa nyame adom ye de cancer no akobu enre nwumre ye kasa fa childhood cancers eho ukwada nso adomdom ye ne a ubehia oduafo abnadepa na ono nso de topic fufura ebeboa ye ama ye nya apomuden no odibi enso de abro glam by Tina makeup esese wo pe ba bia akono wanim adaho ama ho aye fefefe dia Tina se friend no mesesi ho ema ho enye fe say ye engagement birthday party naming ceremony eyie na wo ko ba bia wo ko bia de Tina na onsesi ho 0544 466280 0544466280 na onsesi ho oba ma membra ho bi man sana yakona na ho nyame ya dom na say omuso wi omu commercial na ato aso edi amaye wodi kiaka say yenkomodie ena ema obi a oben wo neni bebre ukunu na wo yire ana happy mema ni nyina wo ana wo fase yen fa ma yi no nka mema ne kram se de be de me ntwiti ma no wo enti wutimi dia ma be ma so ni bre wo yire mema wo motena se to dame o motena se to load o motena se unse ye o mema parliament wo wo ho papa o be street be na mema bia bo ade kankan e dom tonton cars no enkomo it's once I Jack me yire ni de oboa me kwa maduane pa de wo besi aye no baba hwe na bi ni o be kofie no wadanfo no ofie o o se na be di wo yire aduane ni bi o na the world that no see kind that could wo baba no wa ye no na wo be di me yire aduane aka kire me e wo be di wo yire aduane simple enti ade a wo be kan be ye obi akono no kan wanu tu ade a beti me kan be ye obi akono be akoto watade maybe I got all week here me fepa maybe obaya me to no hwan ni din the say any me kwa akotobi ya advert money pakro but menya wo yire ho advert menya wo kuno ho advert obi beto o ya advert obi beto okay ena waka say eba sa nso na say unya hu say na wo kuno no eye we de wani tuomu aka say na wo ya wo se ma me ensu ensu adio wo so obema nani mu a wanya
Etu be su kra mani. Se be mani ni ho no mo a opa che bedroom. Da form. Okay. So bia sukwana ayiu abehye wa ha no yini nyina pie. Okay. The moment na wo so no na wo su do awade so because nyame ne bo awade. Obi aba ho. Awade aden na wo makwan ma we ba ma awade ho. Awade aden. Subu ne so. Bible na kwose sugu me so na metie. Eti sugu nyame so. By brema ne beba no pepa wanim. How da kitu obi afafa wanim. Ma wanim nye normal. Hwade ya say me pese me kirew. Si ye wadwuma mu he. Na me nim say metia wo na so ane beka wo. Na wo tie ne ma befa ha ne matia wo. Minim santi bi bas oba me pede wo ye no ase. Oba ye se ne manya wo. Na metia wo na wo nkasa. Ya wo. So what say? Sana bosa wo ye. Okay. It's yade wo ni beje. Okay. So dwene be ma no ho. Ne mom change ways. Okay. Se ne ma bi na wo feel say asesa e wo fi a ahonidie bi na enkoyie. Wonta de hyem na enkoyie. Wadua na enuam na enkoyie. Wo kasa mu na nse wo thank you na wo hia na wo ka no. Wagya e ka. Enti na bibi say e koswa sesa. Wadwuma na wo kɔ na wo ye later sesa. Enema bi na wo feel say access wo ho. Tenafi ne dwene ni bi quite say you see dwene me say bibi nkoyie. Wo ye ni nyina no oguso ya relax. Ayo no one choice. Enyai wo be po afi de oba ne de be no baba be ka kire. I see. Obeba ka kire wa yi wani lady asma making. Wonu so wan ka hwe anche ni kono no. Okuno ni di adwo no ne ba ne di ye. Edi 2 months na girl no nka hwe. Na girl no enka hwe. Ma yonko 3p garlic mixture. Na yonko num edu papa ye ba ye betwa enkomo no na afa de yonko. Aunty Bea me da se. All right. Ye metiefo nyina aha emo bibia akwaba edeba akoma mu nsem dwumadie so medafo ene eye yawada edosoro nkwa nyankopon ode adom me no miye no onse edu yawada sei na dwumadie na ekoso na untie bia na ma kire wo se ya metena se ne yesu ye ne wa ani apomde ho nkomo a na se da no enye yawada mebusa se ompo no emutisen megidi se waje mesi ofie se nyankopon adom ohoye eye piwak natural ayakofa 3p garlic mixture abadwa so nene ene wo hye ne wo edi nkomo eyesi medupe tia no wahwe wo bre no amame 10 minutes pe na me ne wo kasa medafo enkomo a awia me ne wo edi no ye hwe vitamin C won se enima bi won mu a ye bu ya ni guso ye be wunti ye na pinti bi ada me abrabo ne de na amejai de jobe ye bia obewu medafo de bi ente saa wo hwe wo su yi a unfie ne bitim be ka ho etinye se enwa so wo hwe ne ho so yi a onyini ebeye tope kakraka wo de bon kwan a ono nko obetimi adam ama ye nam amware sounds no so wo so hwe wasetena mu yie wadidie mu wonantie mu de ekɔ nipadua no mu no de wo be ya bo nipadua no emma unfie ne bi eka ho na aboa wo to nipadua no sawram saa owo so be fa wasawram saa no de woko enne ewu monka ye odaya wansore ne eya adoso bon ho ban pedro papa bi eti se 3p garlic mixture nanunom di ho danse e kira foforo na foforo sunsun ni ho danse e kira foforo sanse edru no eye edru papa enne ye hwe vitamin C gie number no enne doctor nkasa fe doctor sisi a oya krado ye wa botrese class 1 teacher no onu bedi nkomo akwa akiri busa doctor say what is say akoma mu nsem akoma FM onua TV maami Kate ho kasa vitamin C no eye de na mani pedua no ye number ni ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 vitamin C eni pedua na nkasa entimi produce vitamin C nyankopon amonisa eti se de wusi awie mu a wunya vitamin D no vitamin C ntisa eti so benya vitamin C a eye nnuane a udie mu e na benya vitamin C atosodie entos enyadoa nema ye de ya aduane wo fie no vitamin C wom ke ya atadi pa Aunty Bea ma no beko ye kitchen no na nkonkomu die no
ene dɔɔso fresh tomatoes ankasa no ene yɛntaa ni menu no so say de wo kɔtɔ no konkomu abɛka wɔn kwan no ho no ɛbɛboa wo vitamin C bɛdɔɔso wɔ nipadua no mu afei niaba fruit no obi di fruit mpɛne mira mi hu wɔ se me bo ɔden ɛyɛ asɛm wɔde bɛgye gɔbɛ mesrɛ ho gɔbɛ de ɛyɛ na mmom pe fruit bi di ka ho na ɛmmoa wo enti ɛyɛ ka me sɛ ya odi atosodie no na wodi nnuaba no na onum 3p ɛde aka ho yɛyɛ tu mmira ne yɛkyerɛsie yɛnka nkyerɛ wo sɛ num 3p no nko a bɛma vitamin C no ɛyɛ but naturally no atosodie no so bɛboa na 3p na yɛ adwuma kama ɛde ama nipadua no enti wo sɛ wo obi a ɔnum 3p garlic mixture so wɔde pɛ vitamin C obɛkɔ ne fie odi nnuaba odi atosodie atosodie nipa no wɔyɛ sɛ nome enti 3p garlic mixture deɛ vitamin C no ɛwɔ mu dada na wɔhye wɔdidie nso yie na aboa ama vitamin C na dɔɔso ɛwɔ nipadua no mu obi wɔn ma meka sɛ wɔnyɛ sika nkoto fruit ne bi atosodie ntosie na wɔkɔ a wɔso ne bo wɔden to 3p na nom ɛbɛboa pa ama vitamin C ayɛ adwuma yie ɛwɔ nipadua no mu vitamin C boa yɛ kwan bebree so sɛ wɔahu a enti na meka kyerɛ no wonim deɛ yɛ nti wobɛto na sawram adeɛ vitamin C ɛwɔ ma nipadua ebi nie ɛboa ma wonyini no ɛyɛ fɛ yes obuo ma wɔ nyini a na ɔtwontwom basa vitamin C wɔ nipadua no mu udi atosodie udi nnuaba onum 3p garlic mixture abere bia wo yɛ nome vitamin C boa ma nipadua no ontwontwom enju be wo bi nimfie kwa ni mu pa batutu se face no ɛyɛ very smooth ɛyɛ kama odi atosodie odi nnuaba obekɔ ne fie no kɔ na hɔ baabi no na 3p garlic mixture so esi wa ɔnonom na aboa no sanse 3p ɛyɛ purely organic 100% yɛmfa nsuo mfrɛ mu yɛmfa nsi gya so nnoan enti ha mani nubuna ne nnuaba na ɛde 3p garlic mixture no vitamin C wɔ mu dada ti aduro no wɔnom no na ɛboa nipadua no ɛma vitamin C no ɛkɔ soro eti wo sɛ wo nom a wo nipadua da bia no ɛyɛ nome ontwontwom wani mu nya wrinkles da bia no wa yɛ kama enti na cosmetology fo no ɛne bebre na ne dermatology fo no mo hwɛ skin no ɔmotumi ɛfa kwa bi so ɛnɛ yɛyɛ wayere bi dia bɛ sɛ fɛ vitamin C ɛwo nisika ntimi nto ebi boɔden papa o de srasra tu sɛ ɔkala na ayɛ sɛ kama na nisika bɛ de wato vitamin C no wɔanya ɛwɔ aduro mu wɔanya ɛwɔ atosodie mu wɔntimi ankɔtɔn so amfa ansra sister per 3p no ɛno wɔafo 3p ne bo anya den to bi nom na nkɔ nipadua nim na vitamin C ne nya mu adwuma yɛ number ne 0248 92 8824 vitamin C ɛboa na wonyini ayɛ fɛ na wontwontwom na wrinkles wanimu moamoa no ɛsa boa o white blood cells na any immune system no ayɛ adwuma bom vitamin C no ne white blood cells no bɛka bom na ma wo nkomoa no a ɛkutia nyarewa no ɔmo ho ayɛ den mo edi vitamin C wɔ nipadua no mu a Aunty Bea sadeɛ twawa sesi a na awu ekuro tuwa sesi a na awu basa vitamin C ni nipadua no mu a sebi ekuro tuwa ewu ada adeɛ twawa ewu ada say vitamin C level na wɔ nipadua no mu no ehya per 3p garlic mixture no na immune system no entumi nya adwuma yie infection basa bia no so vitamin C wɔ nipadua no mu a ɔne to nkwanta wapai na ɛyɛ 3p garlic mixture ɛna ɛboa ɛsan so tumi boa abra wonum 3p a vitamin C ɛdɔɔso wɔ nipadua no mu no wone akoma yareɛ wone pressure wone stroke ɛto nkwanta wapai wonim die ntia so vitamin C wɔ system ni mu a ɛma wɔ arteries no entini no a emogya di mu akɔneaba no emu da hɔ sadeɛ bi ankɔhyɛ baabi a emogya abɔtoro bi ankɔhyɛ baabi a etide bi no ntini mu da hɔ a emogya di mu afuru sane ɛna wonim sɛ emogya ni mu afuru sane yi a ɛne pressure ne nam wobɛnya pressure sisi a emogya ni mu afuru sane yi a ɛne akoma yare ne nam
emoja ni mo fu sami ya any stroke na enam but abra wonum 3p garlic mixture na unti mo da ho srade bia nane unti no moja bia nkwade damu na mu da ho no mo moja ni di akone aba no eni sanyare ni nyina no onne to nkwanta wapai na eye 3p garlic mixture na ebo adwuma your number na 0248 92 88 24 0248 92 8824 enche me de me kwa twetwe no AC no se vitamin C so woni padua no mu a eboma ene na ha ye me ya mapono maposo ye me ya ene me sisi me kotodwe mabeti me 9% intimi nante vitamin C woni padua no mu a saa ne ma na bi nyawo anopa wo sifri kete so a wo gina wo kire ben ohu oden woni yare no full bia eni asem se vitamin C so woni padua no mu a eboma wo mo mfie kwa animu no wo santi bi obi won mase wo nyini a na ni mfie ne kwa animu a woni ne di nkomo no wo nsam ne nam asokwa interchange yase no onne die no so nam bantema de wo kan wonte ase ono so nte wo die na se ba se vitamin C woni padua no mu a wanyini mpa adwene ye sharp wotimi de wo trase 24 e ma ne ye 3p garlic mixture medafo e na me kan fo dia ma wo awie pebinom ebeboa na abedi ho danse so e de akere afoforo 3p garlic mixture onnom no na wodi nnuaba na wodi atosode ebeboa ama vitamin C level no akosoro yare no full bia na oto nkwanta apai kuma se boru akole na heba dani heba kriske heba obenya 3p garlic mixture hofonko abet sam takrade AA mensa Koforidua eye Gapson Pharmacy. Mumuni Away Enterprise ewa ene cathedral di hwani mu. Wo fa kwadwo heba temale ba bia electromat no wono a. Wo de pharmacy shop ba bia to bibidro bia wo de bobra ho e na wo hwe se da TV no so no garlic kokko ene adro e de ato container ne ho. Container no eye yellow and green. Okwa wo se o pe 3p. Me pa cho adro no e wo tuam e hwe ho a ebo. Enti wo to a na wasumuye edure de empere se obeto na wanom na anom nko ade abehu se Ghana ha edupapa pa so wa ha ma mo ye reso no se 3p mo afre yen ye ni nkomo number ni 0248 92 88 24 edure ni ye 3p garlic mixture yangopo ye adomo a dasane inobesation yes so ye no besanya na usi form am nim so besi form na abrewa bi otigate na no anope oba ha no di adanse so hwe ye pa na first no na ni nine no quite mi peja we hu ni pabo yi fini na se kra on se ohun eno ansa woko sa bi twa na on se je so hu se moja no eba we dro no ntimi ambo ni ye ya de ehun se mu say 3p one sem no waka no misha 3p wow wow so just money 500 Ghana cedis asa wakobo any but your doc so wo shame dey wa dawro ma wow ni ye pa aboa no it was 500 Ghana or the case by na the case a legal case so documents in fambra ma me say won ko just money 500 Ghana cedis any anti be wo case and me wo case say no yo yen try your common so enne ye bisa ye ho say strange woman na waba awahwe ni mu no na wuwu ni mu no enye de wu ni mu no wo de suspect say wukunu no or baby she baby wo de wu ni mu no but this is the one you know strange woman na wu ni mu no wo be den e na waje wukunu back every sa strange woman no ensem san komo no e na ye bo na yen kwa homa no so na ye ne pastor Nana Akwesi Ahinkan Kankam or house of prayer na yembisa no ono so say papa ma ho ya me ami aba pa cho ho ye de ya me no mpa bu nti na strange woman we no me fa mpa bon ko a na me fa ngine me ngine fi mi kunu nsam ana e de biom na wo se me ye me dance nyame nhira woni wakamfo nyina na nyame nhira ahwefo mo hwe ye wie nyina Akoma de the whole Ashanti region, the whole Ghana. Yeah, that's number one. Now, no crowd, I'm going to say, Mammy can't from you know, for strange woman. You were strange woman,
or your visitor, somebody who has visited the marriage, the Dema or father. And you strange woman, a your bears who are artifact. If you were a baby, why strange Yamanikunu? Because what is on a character. And you were a baby, our young on camel, and no more friend, side chicken. Aha. Nani also a require faso general. And son of baby, a baby or baby, I don't need bread the actual barno. No one near maybe a woman or barno. You be kind, and you subine. Na subine nam kata so aneba. We are also willing the air, and the air so a family and nam kata so, and a family so nam, when nama kwani jumeti. Ana di catwo eye send me nipa no ne ho na makwai no esitie enti se strange woman bi be ka ho a na kire se abia bi abe ma hwe ya o de gi ni yiri tu mu and me kan side check bi e no e ho na ni kire ma free abia bi abe ma hu ya o de gi ni yiri edi tu mu no oba no ahwere sa ne ma oba afoforo na e dan sa ne ma na edi kire ni ku e se Yaman bi wo ha onyankwa aware ase na one be ma na twempena na wa daade pa ene adwuma ko yitimi gya adwuma e be tena ni kunu nchen ene entadi tete yitimi hyebi e ma be me yene ba ada ya dia wade e ma ni seki sada no ni suban nyina so sai eto oba so fro wa be me no ade a e kwan ya be fa so a saa oba otia wade ase betimi yi saa oba na furu o me se on kind the coming dollar. On kind of bro, she and Nikuna. Okay. So, kind so a man in kind of keke. On some type on count. Also, baby, be a Bible woman left an Abigail. Aye. Abigail, you Cassa. I was done a detail David Bawari Abigail. 18 some of our person or Jimmy Kunu free street woman being China. A man in someone on the Cassa. A man because of no mukunu can and or baby can do memu and can you me animal baby food. If you sorry, I'm a pabe no 9 and I know continue do memu bedroom if you there no corner. Then and Koma subject of young fan for Subia Emma. Now the book of Leviticus, the book of Proverbs, a cat and seven of power or more and can the book of Proverbs. Ekapa so oba oye stranger waba wari mu no or the kasade or the nkwapa or the adepedefe oba ti otari be ma bi ho eni saade wi eni se be ma ne he no be ma ne bo ano oye bi ekunu ana otari ho eti be ma ne tiem kura no aka ma no atum ba ye ma na omo ti awari aso nti wanya awade na wi Bible ka te ti awari guo eti wanya ye ne de enya dia na wadi bi eti sunu mu ebi na odane eti mu ebi kata wo hwe Akoma awie se sansu a odi gi wukunu no asesa kai na sa ko bi kofa okay na awo ense se suban okay da wa wo miensa da wa wo nice wa wo numu a e ma wa awo ense se suban okay na sa wo fa sa akwan so bi mpai bo ka ho a Already, young couple do Kunubema. Pastor, my last question, I mean, Jauna, it's why you man so my way no set minim or bar me as a year na metia warrior as minim or bar na. Sa obano, meaning in the track and be a some can't chance a free mikuno. Me can't chance say Jaime Kunu Mammy. Just say Sa Obani in particular, me or worry ni bano. How now some see any related, especially. Said you are madam for or you koto Germany or bay me na me who say or me kuno champna. Sure, someone come here and deba kopa and say, also love your enemies and do good to those who hate you. Now, I be about where what say Obani and say Obana ukuna kofana fana down for. Madam for that one shine your kofana na Jimmy or Jimmy Kuno. I said a do or her. Now Obana Jimmy when you say ye. Shamaninka is bending answer for any your chimpana or money he custom. Emma or no, any your name chimpana. The demo will be and chimpana done it and train again.
ba ne sa na be ma ni nyansa wo fom if you be ma akoma ni ti ene ne yere if you be ma hu sa de no na wo ma oba o twempana etimi fa ne yere anase otimi du ne yere ni ti a be ma ni hu se ya kika masunu ni ya kika badampan ono eni ti a ni bu okay iti ekoya oba no be paso obedi nkonim oda oba no so ne se ye di kan no maka so we mo oba no pa bia mane ne nyaaka daddy one ne ya aka abia bia be ma no epeso oye bi betimi aye no betimi aye ni but o twi be ma no oba ni di kan bata no ho a e dia yem hihye ni suro fu kuno so okay dia to su wi no on to oba no ferifo no fa ne komo ko dan yo hona na mpesa o kan me dia me se me kwa hwe papa kra na maka kire no so for me da su papa pana oba ya brefu so me kan cho say ochia o pa nana ya ai kacha nana ya so ma fe no yo osre papa yo papa ya da se eni se me pamu na kwan ba ho a ye no beba studio na nkomo say in education say no mo dia mai na so for dia ya ni mo kasa say ya no mama ye se nda ka ye chibo hey many afana da fo edi yo era di ya buafo me baby to me jo papa kate obo no mo gbe kakra se na ni so atene wan we aya mu jai mi anwo mo kakra we me ko bu na no me di kian ko report mu Amaska police station for say o be bia me say to dem mo ma me ko bu ni kakra wan Jovi wako die enad mami ere nyame ase papa yon ko ene ne nkomo no oh yes e mabu say me ba chobe me Jovi me on say bible mu nyakopon ma bo nsan kwa ma ne ko so Jobu hwe okono sa ma ne woni se kwa wo kono wo betimi aso ne ahwe be ne mum ne kra de me fanje wo sa anti betimi akọ police station ni akọje permission ye je permission na ya bu no o na police fo chiwa anti bi na kai o nya ba ya na kai me show ye fanya nsanto Jovi yanko yo anti bi me da se fa na mi chia onia TV tifo ene Akoma FM fo nyina omo hwe na omo tie nyina enchia enkomo omo na Jovi so sese me fa nchia ma o oh enche enche baba baba yesi ha na Jovi travel for job and estate agency na awie yaba ba kwanto dia oni how oya card so pese do to kwan bebi opese ko bia akonya ho edema so pese ko Belgium akonya ho sa so pese ko Croatia na akonya ho edema opese ko Dubai adwuma ho nti braya so ye yankasa ye de obekọ na numbers no your 4 branches Ghana ha your 4 branches you obi Kumasi atonso Monaco ye ni old MTN office no na ye opposite na your number no oba Kumasi a numbers no say enetiete Kumasi 020 024 25 06 020 024 25 06 it's we Kumasi number we kono be yima ene sister Bemis I card ho na okwa Accra your Madina main station your Madina main station na chi ye ni old Malcolm no ene we adjacent and I say ni old Malcolm no ye won nche ho apɛ ho ene ya hwe ye o free number no is 020 244 71 06 ti we eso so e Accra ye line no obekọ no na Aunty Bea ene maame a ye friend Mariam omuna ho okọ takrade yo secondary trotro station ya bi mu bisa say yo secondary hifa da bi yo takrade yo secondary trotro station okay so we do takrade yes Kumasi station yes and kind station mo secondary station takrade yes to do takrade a secondary trotro station okay. Market circle no kom ka krabia GPRTU for office no yo abronsan no so ho ena ya so ye ewo fair line no 0539 14 93 19 hanti we takrade line no be kono na Anita so ho Techiman ye was central market Techiman ye was central market
udu ho a o so pe entomafo adwosuo entomafo adwosuo information center bi ho from Finger of God Information Center or e abrunsan omo wa ase e na ye wo soro ti ye abrunsan no soro ntudu ho Jennifer ho your number ni 0275 46 it was so a techman number your WhatsApp line me pacho obeso ni edin command numbers na me dem no and wait me afre be WhatsApp na dey wait me chat here ni edin combo and so number ni 0558 66 2543 ti we any numbers are offer and asa oni chat here you know edin combo e ho na obeso ko Poland akonya e ho edman sa so ena person ko Luxembourg and so chance ho adwuma ho say about accommodation say about feeding say about insurance or working permit ni na ye be yama na wako okwa onkobre uni how if say working permit okwa obia enko how ho sa so na person ko Italy o person ko Germany o person ko Hungary ni na chance so ho edema Croatia Slovenia ni Georgia ni na all the countries ni 62 countries ni na akonya me kasa me boni na if say countries na doso nti opa jovi ya so ya all the branches no oba ya so ya ye benya no adiamount na so ya boa ni ya guide na BS say bia no et na boa na wako na Aunty Bea they tell me say you obi mo ho mo fa ya na o mo pese uko Germany ne boy sen uko Canada ne boy sen uko Italy ne boy sen serew o pese otu kwanya enye phone so na say din komo bra office enter ya director office no ya throw location be be office no e wo bra office komo bia ho bia o de bra o pa yo no go din komo number na waje no enu ye se bia o nim be bia ye wo direction ye wo yi ni ya frɛ wo frɛ ya ni ya cheja chewo bia ye wo na wa ba office ni no nya me edin komo o ba free accommodation o ba for enquiries free oba for enquiries yan disika free bibia o bedin chire mu na say o ye interested na o ye okay then na start dey ho entime say o ba for enquiries ofra oba officer she bia o bia no ye be kan so e da chire na ye obi mu so wo ha e duration obi wo ba pe o say jovi me pacho e be say me kwa abuchire 1 month time 2 months time 3 months time yes sir working permit no easy say be fa obanya easy say be say be free kuma so kwa akra wo ticket na wo kwa trans da bi ehia mre nti duration 6 to 8 months 6 to 8 months so unto me a misro yes so unto me a no my pressure if you say duration in 1 working permit no ho adwuma 2 ati say wo fa letter de eba ni nya so company no amwamano no omoni ho government no ena diye bibia ansana abasamati bibia de abre enti yesro obi wo ya frɛ ya ibacha manya 2 months maintain monka bia say susu no ehia mre ehia time a o say diye bibia de ma esi ajovi oni Ghana ha no wunti na otukwan obi wo ho wokɔ okohwe masetre mu se esitie ekoyie ana se na yekɔ okohwe mu nyina masetrem se na yekɔ sa no so na mo aye mo de so ama mo no so okohwe tena process no so de ekɔ nti sa ufre ase bi o ha obi sese bi ajobi wo na kase wotu kwa na sa oni ho a okoye eye yesrem ni na botre because wow nti na obre eye ho adwuma no e da ma nti se be bi o ho bia sa bi wa be ya wo de o be tuyo sika na se time no so ya yesre nya botre maye nya botre ma jovi nya botre ma workers no yanka sese na ya bia diye bi se obekɔ sene jovi on wankasa oyo wi bia on wankasa ko jawo airport obehwe ma o plane 2 asa ababa no jovi be so ayesa da ma last week ya bi mu koye last 2 weeks bi mu koye enti yesere wo a wo ready bia o pesa otukwan no unya obetre ma ye nko ade a osususo beko enti yesere jovi wo ba ya so ya uni ha kram number na ebiem yo Kumasi atonso Monaco Kumasi yo atonso Monaco yani old MTN office no ena ye opposite phone number no 020 020
020 024 024 25 06 06 Kumasi number no okwa Accra your Madina main station Accra your Madina main station nachi yani old Malcolm and adjacent fair line on 020 244 71 06 it was so Accra Takra de you was secondary trotro station market circle hono okonuka krabia yani GPRTU office no you abusano so ho na you fair line 0539 14 93 19 ntiwe takwa number Techiman your central market Techiman central market your entoma for adjosio finger of God information center no Abrunsan yo soro na mo so mo wase phone number no 0275 85 46 78 to where any number your WhatsApp line no 0558 66 25 43 Intimida sepa yes yeah that's papa ya odi jovi kasa o say ye chia no na contract open na irade fa ni be draft somdwemu Mate Aunty Bea God's way funeral home say o pe fundaka e ya broche de Ghana de ya ye ni ye e design bia wo pe bia no wo pe se utobia ko God's way funeral home e ye no funeral grounds decoration on be ye ni nyina e de ama ho bebia ye be da o body no anase wumu na we free mu no de hye na we free mu no bebia ye be de da no e ho siesie ni nyina so o betimi aye e de ama ho atade a odi be hye no entuma odi be fra wo de hye odofo na we free mu no nso no o betimi apam ebi e de ama ho eduane a observe we yie na se MC efiada na nwumbre kopim kwesiada ni nyina owo bi sa enso na catering services na medical akano video pictures any de keka ho ni nyina God's way funeral home se bi efa yie ho de fa beja no na obeye ni yie e de ama o kuma se asafu labor oni kokobo dan dada no na edi ehwanimu udru ho no ma wo so wo hwe uncle ato frɛ no e was 0243 737457 and 0266194678 go fine or see yama we dupa ne nom na ohun ento wona ye tititi won sa ye tititi we no mato woda wontimi enna wobɛda be sorry no honam nyina ye omemremre wa bre a kope go fine herbal tonic ni bi na enom mojadro wan waso a ye de koko na ode aye Food and Drugs Authority agia to no ma unya insusanso boni bia pharmacy chemical herbal shops obenya grow fine bia to osan wo ma car enam kroma mo amuntimi ensori mo wodwom mo wo shops na muntimi enkono odibi enam grow fine wotene car eye na edro papa na bia na wa frɛ mo na watobi frɛ no was 0244596532 oba yentoa enkomo no so uti uni abema papa sofu o se yembo no oso edi kan aka se yembo no na ni nyina no I to say blame no eba oba warefo na se ono na anya bibi ye ena ama sa strange woman no abana brabo but de bia so ye kan o se oba no betimi aye ni bibi also ye bia but bema no oye ni den no waye na adwe so obekọ no wobekọ in this situation oba no still e den na wo so oye ohwa oye de wo so oye bia bema na kọ wankọ nchen wankọ achi ikoto dwem ni no wafa no Aunty Bea me da se unim bibi se yem blemu oba no nko a anya oba no na akoye bibi na emum e wo se wo na asam na to wo no na wo se wo so assess ne mebi na wo sese free ne mebi ho eno ne danchen a ye wo be mebi wo no ma eye ne suban be mebi won so a enye ne suban na emum bibi nti na ama ne kwa akofa hwe mma me kasa asem wi ne ho hia pa se obi be se ope na motena se na edu sa pesa mo ware a ya hwe obema ne papa bisa na se se bema ne timi bie na no ka se opapa ware ba ko mienu miensa nyame bua wo na bema na wo ware no wanfa wo ba bia na wada na se na se bema ne timi di oba foforo be kan wa don't complain eye busia eye
generation to generation. Okay. Se be ma papa yire no no mo ye 3 no mo ye 4 no mo ye 2 na se wukunu no wona wote wo hunu na chi on se kane na nsana oba be kwa aware na busua na kwaje aware bre ye kwohwehwem 7 praduasa ye kwohwe se yade bi wom ana wo mo ya akromfo ana wo mo ye sei se abusua na hunu saa na ya je awade ne de amaw ena atwam eti ena obi ade ne de na eba o se me ba kwa na me se me de be me wo baka se ma me choice na me de na ba ompene na mom se wokoto se be ma ne maame ana be ma ne papa onye oni ba ba ko ne tenai na oni me ma bebra wo a na wo se wo pa adwuma wo ho na mom wokotena wo na se wukunu na efa mpena hwan na abekwa akọbọ na mane ukọbọ be ma ne papa ma na ede muaye na obinya me sa na me ye entifa ne sa aha obaka twa sa nya bone nyamye ne kure ne susu ne ye Bible mu a enya bone Bible quote say be ma ware wo ba foforo ka na yere ho a eye bone enkoti ye enya ne wasam ne ye ka ebetwam eti so ukohunu saa hwaba no na ka baby sa question we da na me kwa ka me pene wo hwaba no na baby sa question eti so ukohunu saa no a encomplaini hunu say eja na wo akwala no eja na wo be ma na one ne te wo no na yere no mo ye fo okay eti so ukunu fampena o ha wo ne sei oh mama ye hwe niema bi yi aware ne kwan ware ansana yakosa aware no wuwu asa situation ni mo a wo de betimi a consulting so wo approach no na won ne ka na wanya shame bi nemom woka oh na uhunu de yin ene de obesi e de upka ko bisa na de obeye no kura no esa hye obufuo mo eti if I were you me misaw ana na me twempa na me yiri misa me ho asem ko na wo ko no ntimi nko obadwene machi obai wa cheme me phone wa hunu oba no kura frɛ ama bia wadidi oba na tem but up till now me yiri misa me ekwan na me ko na ye papa so obakọ bisa no no obeka asem ya akyerew ama no be hyew oba no me ka se bia be ma ne yie die nyina so gyina oba no so ena ye no mo da wo mo nna no ye onipa bebe aye omo papa omo de meko ena de da yase enti se wa ye okunu papa wa boa okunu ma okunu aye nipa no se ne wo se wonim wo no wo fa oba afoforo ene na tena ubetimi a approach no ene ne nka be man ubetimi a approach no dada nti ade a wo yi nti eye ka bone onya mehwe obisa no onya hwe medwane na anya ode enye ne sa de ne enye ne sa oni asem bia ka man de enko top pressure enko no madu jai man no na no sa kire wo sa no sa ne beda enamu uni no uni den uni no utimi me ono ka say no o so sign ne da because I was said mama na she condom unless I would see our awareness lady mama na she condom or she condom and there wa choice ish that's our real ni nyina anya densi baby enwe no baby ede it is a who did de no na wa hunu de ni yie na wa fa bia nsie na wo ma wani gibebre a obakọ akoto de enwe no etisa ahwede ahwede ne de ne do so sen nyonyo no etenyonyo ne ba so sima ne nya kase ensen okay wo mom overcome okay de enwe no okay upa bu na to twene okay na sa akọ de no so e ya ahwede mu ana etisa wo hwe na sa wo ne be ma ne be da woro na wo mpa wanyu su kondoma me ne wonna ubetime so so because one penny nam so so a ba ko no so kwa awaka wa utimu se kwa awako na ye wo ya but bibi nti na wo minute sio enti wo ba ho a ma ho kwan na se wa ma ho kwan na se so pe condom na so wo pe condom a my dear ene na ware ni mo na pese wuja na eno nkofa STIs bi so sign by because ono strange man ono bi asiwa gegem no si gem enyo ne be ma ba ko ne tena yes eno ti na me kase ebetimi a yusu condom na de ono no so wo yusu condom ne metro o si o yusu a be man se wo mpe ene na tena wo ba bi me no na ene ye monya brothers and sisters of you because sister ebia na ware no wo firi ase no abusua no okoye ne waba no etwaba ye betwa abo no omo ka de be ma na ye wo eti so bia wo ne na bre ena mo simu fie na mo timu a wo ja fie na ma no na okofo oba na betenem tena mu bi
tena fie obi e bi no tumi for ba ne mafie na wo mu tena fie obi se na wontumi ne nnade a se o pese wo na wo dan ko akofo ba afofo jan ma no ne oba no nkoda oba mo aman de e kwan ni ho asa ma ne nkoda je wasede ma wani nya sede be happy oh ma bibia o fie kra no a tuwa ye yidum entu akuti anyum because nim de otu akuti anyum be ma na tu eja no o nim de otu akuti anyum a be ma na tu fie wo eja no be pem na be ma ni mafie obi eti entu akuti anyum nkyere okunu tuwa ye yidum because nyame aboa wo hunu ntem na ka wo hunu so e na ko no be da ro no de yade ye wo wo be hu eja wo ma ho be ma ne be ware foforo eti tuwa ye yidum otu aye idwumu a okra ne yawde na wudi ni pain no esesa yo mame nko adwa mame bra so ye ne sofo e kasa no oka bibi say oba na oye wo honam ni na wonim no na ono wansuo nyame wanfere nyame wambu wone ne friendship na waba ukunu ho no fanadanfo men ne nyaka eden ana enche bia ye be ko ne ani Congo edi nkomo but pese me ti obeye 1 minute bia sani akoko Aunty Bea enye dine so be for oba na dan enye din so be for oba na danfo ana mo be maintain friendship so ye wadanfo dada maintain de wo maintain a wo kunu no wa financial next oba fa oba wohu but ye say ansa no bi be ye bibi no na ebia na bibi na esie oba na wa ba wa bra bo mo oba ba ji wo kunu no wo bisa ho se de na wo kunu ko ka kire no ozi ye share strange woman na oba ye no ba ye nhwe be ma na okoye no ememe bi e de omoyire no mu nsem epia abontene dansa ono betena se aka amwohunu de wo ye no te se de oba ye ko betena bisa no se wonye hwe ade me de na nye de osida bi ade me nam ne nkoye osida bi but e bia na asempa akro no wakokwa kacha abontinsini no eno na ama abontinsini no opportunity amana so wankasa kwa wotifie sa message enso make say yankan wonka ho bi intene ne se be mana kasi a chem dia sa na biti o ende wo no wonya na wompe wo hwe nsem a be ma yike nyina se na no credit a ende wonya na adwen so ne be ma no be de be ware mesumi to okra mesumi nya bi enti so obama wo bi a wo do ni ye betete be ma no ofie akuni di Aunty Bea obeden obeji enti sa oba no mimi ntumi mfa wadanfo na mum me approach you as a yure mema wo hunu what I say because Aunty Bea so what about you say me approach strange woman yes I me approach you okay edi o make say be ma na kan sem ya che na say wo ko na nimu a de oba ne be ka che ne de wo so be ka che oba no e be ma ye wo de wo ye trufo wo aware ni nada for no fa ho Aunty Bea nipa o wotema nipa odwene ko akire nipa o wo second thought no sempo wa ya Aunty Bea kwa obetimi age atum yo na wo bi pen ye be kwa baba be bisa because wo wotema san ka me kunu ba ho no there be Aunty Bea say me ka say obi tie one side no dia judge say le bia efia say o ka say ye yentie one side wo be come as be friend nipa no tira na ye friend nipa na so on fire na o ka che say mamu ntuja de bia na bila ka sa asem no munya botere mo ntwen na yentie the other side na answer because obeya na papa ko ye mistake Aunty Bea nye nipa nyina na wo da aboche ni say mame nkofo obaya na me say obaya pegi ba wo say obehu anu agina so no de ye de nye obekọ echi na wo ye de wo no hu Aunty Bea ko nipa na nim wo ye nipa oye nipa nye ntokwa kwan so Aunty Bea na me ne ma bisu ya adwene pa o wo pe kwan be fa so age ukunu wo ye obi a wo pe nagin wo ye obi a pe kase se be obabi kwa nya ne dem ye enna no be ma na kwa bonta won kan kire no na wo be se wo gi ne be fie na dem no nya ne no oba on sa bet na ball animu ana wow ebade apamo no enti dikan bisa wo ho se edie ne eye ya ema ne koye na wo hu so se wo ko nipa na na se enye ntokwa Aunty Bea enye ntokwa enye ntokwa o dem yenko Congo ointment wona me ni me nua ndi nkomom bra ye ba ye ba be activate phone lines na mo amutie ye no mo so ma ba me side me pe mo ba be side no ye side na ese ye kokko no aneso ni jandam ni ba no pa cho ye ba se ya ye the Congo ointment okay aba na Congo ointment amanfo aja tumu pa me yusu na da bia me ka say eya na emema no nim sister bi di nkomo wadu
wase akosua eya wo ka mema ne de ka ho de bia ma ne na yakosua kuma mu nye mema bi no ntɔhwe ho ampan wo enti se wo ye bema na wontɔhwe wo boss no pampan wo ho a oti kongo ointment ni bia na wo de afsasra ho kama na eho atimi atwa yopo e de ama kongo ointment ye ma honimani yade nyina honimani sansan ekuro twufare ko de se mampele yesi agisa wa amfansra owidie beye kama agisa wa amfansra sansan bi agu beko agisa wa amfansra kuro bi agu widie mu bi yada ebeda ho se pefe the amount eye try and test it adansi afri kongo ointment ho ba no enya asem ketwa baby a menua obadwoa wo bia metia no se akosua abrechirefo frame o se wa supply no fatom framem na wo mo enfre no munya baby a kongo ni bi wo na wo mo nkonkoto na ye de tom framem kakra no ye homete abrechirefo na taama obi obeto bia so no ekodura no watwa no de akyerɛw ekodura no watwa no de akyerɛw afi ho adansidie no so no aye bebrebe obi se me de na ye infections manam kekame manam ye mehene manam ye pe hon man nso afiri ho ba me de kongo ointment kwahye ho no ma adwumi se fom de ye mehene ori ye mekekame o ekọ eti me gina we so aka kire wo babia wanam ye wo hene anasa wanam keka wo emfa nsha white infections na mo ani gu ahodo ye bacterial infections ye fungal infections na ahodo bebre ebia wo de ananya white ntina wako antimi nko white ko nyeden okay gonorrhea ko eden syphilis ko eden papa won say me de papa asoso obo say eya ope wase ho no eho ka ope ugira kroma na aka na atwi ho wo huntimi nti because baby a ugira ne nye mark time ti wo ka wo nan na de twi ho na wo de twi ho syphilis asan krofo bebre ni syphilis aman krofo abodam syphilis abubu krofo agudem enano a moko adum no doctor bi be kasai o se me bi syphilis run 30 years ebubu ni gudem no mu hu adekro why disable odadem omu hu adekro ye ka ni say ye na nkofo be ka say ye boa o ye say prevention is better than cure entra wo ma mo ani mewura wansa aniti edi kongo ointment aba nti wo yo ba udware wi ano party bi so anumre udware wi a ti bi so mani siesie na ye oba sima prekope da bia me ka say sofo bi preach wa asore de mo so be hu oba bi nanim ti se kwakuo na so na ba ma ebie ka do ama no oba hu oba bi nanim ti se kwakuo enso ka wo da mu hwe sofo di asem na wo ken wonim dia de ne kode ne ba oba na siesie ne hu ye nya nanim na ba ma ne hwe o dia ba ma ne da ho anadwo no na be ma ne we ene na wo fa ne taste eti sa wo ba na siesie ne hu ye ne dia ono no me ka sai nanim te se dia ade a efe bia ye hu bi kura da renre no ono ye me ka do ma no eno a ye di preach ne ene dia hefa eti me nua ba mesro dia me ka ma ne ye we uti e be bo a wo yo ba ma wakosuo kuma ni mu hiam ya redia no ya color de bia me ka me say wo redia no wanim wo color se bia ye chocolate so bia wo ye dark se bia wo ye kokko be ma be ma na be frew na so de wo wura dem no okobie so na de ne nya me wada be ko eti konko ointment mo ye fa mo ye ho bai because a man infections e prayer se ye mana wa mu ewo senior high school from one na ekọ me de ebe ko eti ne niam me paki nyina da bia paki am de kongo mienu egu me ko beseti anam de mienu ko me ko beseti bia am de mienu ko kopem say obeba fie because ehọ na ye fa infections ahodo nyina efri ye nyina iwusu washroom baako ejanan bia ye ko baabi baako so ema ye be wieni anam nyina kekaya na bi di ko university e bi di ko training colleges e bi di ko hehe na fe efore ye sa na bia be nyina be wura ye abese yakosu kumeni da bia me kasa ye na natural for mo na yase ya ade se di kongo aba kongo no nyusu bia ene ye kan obi a wa yusu bibiara TV presenters radio presenters o ma yusu no wo mo di adanse ne ko medu ba bi ga kra ya na kongo no ebi wa me ho kra ya na enso just Friday ya na me ma me ba akwa me ne wadu o se akosua me ko to dwa ho me ba na me togu so na me yi ba akopa na se me ba ya na ekura me am de kire no e de man se on fansra so o de sra so anoba o de sra so awia afa awia no sore ya nan de gogura ne ko to dwe no o se de gogura na ne ye machine o tie wo de gogura o ye be 3 times afa wo movie ne nan no eko eti kongo ointment de me sre wo beta bia so nya bi nsi ne fie because killed akre eni aduro akre ni aduro eti sade a ehye
ade ye hot oba na sa wa kasa no ehwegu so no so wa tibi na ade asra so ebo wa be 5 minutes na anu adwe say from oni akre bia ni asem bia akokoka ye number ni 0249 0249 01 71 01 0249 01 71 01 0204 61 bomodi ana problem bia wo wo anam bia frey afi wasranku ama na nso ben abawanim wasranku ama you stretch marks wadro eye Congo ointment ano nya hye ya ni cream ti na de ya namu no obu on ma wasranku nanim nyina ye na nso ben ade nanim ne honam na ye stretch marks o pumpuni na bia me kasa me kam age o ba bia obi enu a wogidi use natural products we are young then bia we nyini da we use natural product onyini da mesramo say uko use nku bi ne wani say ya ensan ko cosmetic shop say o ma serum anasa o ma oil ana o ma nku samna o ko say wo kura say pota beto Congo ointment ni bi na fa srasra enhwane na nso be na wo wani no stretch marks no enclose no na we de no emfa ne level kama ba bia be ko bia wo memu no ebi e wo ho wuduru ba bi na obusa esi ebi ni ho no ma eti na de numbers ne ton from no fra was 0249 01 71 01 and 0204 61 Mensumedase papa yene Natural and Company Limited wo mo ekofa Congo ointment ebe adwaman so no strange woman na waba wawie no emu no ebi mo ho no ma ya na wunnim no so ehu ebi ame maware na mikunu onde ya ka se mema ne de bebre na se bi o mo se mo ye obupo mu mpo ade ne de ye beye side chick ne ye befa na ofa se bi mu nim nyansa kakrenti no ama wo oba no kra wo hu se eye wo manini e na wafa no okwa chi na emom de obakọ fa de wo nim no se me ne ewra wa adwuma me he na ewra ni mikunu na ewra se twin anti bi kunu na mesomepe beifo na wo fa wie ye na me mehu se se mikunu ni anti bi na e twempna. So this one day I know the strange woman in my relationship, in my marriage. Inti ano sa na wose me chi ewra na me buno na ma fa oba ka ho na ma fa pegi aka ho na ma fa eyi aka ho ma bi na aka ho me girls me women me ladies ni atete ewra wo pa ho ni abono eno na wose me ye na me de jimi kunu ni free sa strange woman no ensem ana sa me no wose me shedem na me su na me ni ase nyina etwintwam ana say empaibo nko a me mompaye nko a metimi agimbi kunu na free strange woman nsem ana am sorry anopa na me ni me kunu entokwa ewia entokwa enwumre entokwa eno ena me de ba gimbi kunu no free strange woman no nsem ana me ka no wa wo dwe hu me de nka mabu no me de nka me mfi me kunu me de nka me de ba ye mpaibo me de aware no me jai no akwa baako no. This is the topic on board today. Ene ye nua ma no ene bedi enkomo yi na ye bekọ ahoma no nsusu ne ye sofu bia se bio onye sofu a oye sofu akeke oye sofu a onim whatsapp ye ni onu su bedi nko na mrepem no ye de number production number ne betu dwa wo obi ba mo sa na wunim no we wunim ne de enya no ne ye ken de wunim no Odi na wo ye ya utimi G ni free sa strange woman no ensem. You come and share your experience with us. Nti emrepem no eno hu komo ni ebie phone lines na wo so de odi aba beto so. Ene nkomo na no anie. Memi se ebi bom kotodwem, menim sa wo so ebi bo kotodwem, ye nyina ebi bo ye kotodwem. Era, good afternoon. Good afternoon TV. Yesu adom. Na dia abeya anka bibia ye boko. Beye boko nyame adom. Manager wo wenko ade. Bibia be fine. Obeko na wanko obeda ha na obeko kodwe o so woko. Na no mo de dia na etwena ko. Ye beko asukwa police station no ma. Ene edisa. Me call manager me ka chen se ne o me fa police for no me fa ne ko se da bia enuru sa. Na me say okay.
obeko e money sika kakra obeko na de me ade me sika na watwa bo atocho na mementi ase no na obi kra me ma no na de nka me se me nyi sika ma no ti me ma no yo mami bisa way that strange woman no wuni mu no this scenario is the wuni mu no say adwa tare me kunu wo no obe adwa be ne den ana obe den no wagye ukunu ne free adwa nsem asem we die edi ebe yemre ebe wie na yemre nyame nti wow se susua mpa se unim se wadanfo ba kunu nie na obekọ ne na kwatwe mpena die mu odzen onya baifo na bibiwa okay onya baifo pa we ya baihima ankasa baihima wo baifo ya boche we chese oti apakan wo ya baifo kase pa omu committee ana atena djem enya asem kwetu Aunty Bea because obi a sabi nyamso ni mu say ojai ana ontena ho ejapade wo mu a eno so be de obaya maybe saw one question na ya activate your phone lines no 0243114497 0243114497 032249835 oba kasawie ya na mo freye oba tie se kokuko legend adaroma se unim se ukunu no wo pe ma pa wono de koko tuntum tietia kese wobekọ ho ono sa no oye den na oma onamfo emmani bebre onamfo enya access emma wo fie bebre se be ya ukunu no krane ni bekọ akodi onamfo achi Aunty Bea me dance se wo hunu se ukunu pema entete ni onamfo e wo ukunu ni okay no introduction my dear me madam for na me we school we me na me ni say you ona ne papa ehu hia okay emma pan ma wo anonfofo ma wo fi wabra wukunu ho ononfo ba be sra na ka wukunu ni ho wo hwe time na encho baba me ba cho me na mo ko na che na me husband e ba e de me husband o ba ya na de me pese mo be na da ijovia we wo apa ma wo mo protect be man okay because ma onu anko na bonten ko ye wabra wunhunu that's what be chiwa wadamfo awe and you be wo and de mu oya eya eti ni mu nanfofo e wo wukuna nim okay and nkomo bi wo nso so a endi omba me ya wotiri yo na wo fie ni ahafo de me kunu do otimi ye no jai member me ye faculties ni wi ama be bisa say when only be man no aye a lot of investment na wo hwakra bia wo no wo ho more than be man na eno sa no eno so be ye den me ba meto ama mo ma me ensa ni nyina na ewie ba fe de mpamacho metimi afre na wo so wadwenche e won ye topic yi ho 0243114497 032249835 good afternoon. Hello, good afternoon. Going to me. Hello, good afternoon. Maybe I talk to friend or my TV body knock off on pa. Good afternoon. 1937. So who you dear? Oh, what? You. Young I'm born modern. Yeah, then I see. Oh, I give you. I want Onyankopon sese Onyankopon sese bia adani ko na mu aso bi ene ahoke implement na di ni namba kan ke no obi ko wari a ko wo fie ni akotwi ni pa ni namba enso enne oya bani sabiana obebesi oba yeseko na kanu manoko oba yeseko ni manoko 1937 ya da se na ye ni tie good afternoon wait pacho ma mo hwe on TV no mo fra na mama mo volume na kofom pa e na radio phone nyina eso good afternoon 0243114497. Good afternoon. You. The phone Mohammed, but the phone is inside.
Yo Mohammed yetio. Aha. Ito mafi ni papa mo yema gana mani asantimai. Ya edikai ne ma bebre efi ma ho na be ma be free yechi akupa ba fufuro. Ade ambo bi wo ma no bi mu immediately o ware no ogun se wanya ni chepa so wadani aware po no. So brand bi ho aya o dadi no. Enye oka ba ko buka 10 oka 10 abuka 20 anti free wo bo be man na fi 8 after a chelo be man fabia after that la ju be ba ni wusu afi na na de be ba ni wusu Mohammed ye da say good afternoon Aunty Bea. Captain. Madam. Yo, yetio. Sure, mama na sema wakana wiye ide. Deni ajo opa na nso no nya primana. Ni ku de bitino. Se o ko ko na ngufu ni ku de bitino de ka bia no ye. So, ti mo na o ka sa. Wo yon ku ba no to nte no se be ma no wo chu na wo na wa kai. It is a chance ya o de no ko wo ha o bi nya wa ko se. O ko se ya se na ko ba se de ana Aunty Bea ko nya bo se do ka so bo no. I just a count over to call Akoma 0243 114497. Good afternoon. Hello. Hello. Yes, dear. Good afternoon. Good afternoon. Let's say you about. Yes, would you baby have a your family Gladys, you can say Fitema. You Gladys, yet you. But actually, one day. No lady be in your office. Kakana was texting me. How are you? Have you reached home? Have you eaten? Say, let me follow the number. And I'm be son say hello. And I get some hello. Oh, what's up? And I'm texting catch and say, me panicho, me message. Asumesi. It's me panicho. Me cool. You know the son say no ye. I'm not saying what you do. Now me your message. I remember right to me this answer. If you have we join on taxi. Okay. Into sign I say yeah. Me that's Gladys on the corner straight. Me not right now. 0243114497 0322498035. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. After you. Pacho di baby how kasafi. If I tell you the Mommy Jane, Mommy Jane, yenti away. Yo, you go now, Mommy be a can. As you say, Baba could be a man. Let me come in the cattle with Sigano. And then Mama or your mano, your Viara or your mano. No, me. Send no dear. They mani bere ansana wanya. They you know chino they mani kohu badi. Ada kasa se nya ira itatonfa bayi kan. Ama mene netana. Na ba me ni se ni kunu me wota ne ho nya fenti bia ompe no. Do kasa se da oba wara da kan kura anya ma fem. Da na ba no ne hota ni na ba ko no so ope. Bere ko pa no. Aso fa ni wiye ya bai mini apam ta abuwa so de lai aponche dina no akokan tini die oya da ejai look be na me say pam no tware no nka kira o ti ase ama no nti me de minja ne china minja ne china wa mo kwan ya ma be ma na ba oba na be hwe wi mami je ni da ase papa good afternoon. Afternoon, Mommy. Pacho, Udi, baby, I'll cassette on the way train so. Pacho, begin to me. Yo, about me too. Pacho, the attorney said, and yet, I'm not sure. Okay. Manka, you cool, my papa. You don't talk on our cocoa to you, here. If you said maximum so many years, man, could that? So they man bua on carbon tree. And I don't know if I be at the Kawaki free. It is until here in 9. A 2 months, or better,
na wote ho obekwa akopem obeba na wote ho me da spa oba nyame sha why good afternoon okay we ma ba se say yes am po me ho ye oso e ama yes o ko ma di mo ti mo se ko dem de ni o mani ye bi amana me se se ya yo ya to why am po me da say 243 114497 good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Odi baby akase. Na ni na me ho ye papa pa oso e. Wo me fe fe na so me sha adoko. Ye fe say? Adoko. O ka se fi he? I know so. Okay, you. Pa so answer na be ma ba pa ba ho fro no na fi ba nso ban. Ni kan wa ba ko. O ka se me pie bia on so na pie 11. Aunty amasa no about the gui. Okay. But there say me dem one no. No mo juma ko obu say dey no medi. Okrokro. Okrokro me kama. Nti I am who say me ko fa oba wona ti. Oh, nyame show no nka ho ai. No nka ho sa. Na hwe I am who say me ko fa oba wona ti. Ye da say, ye be fa two callers na ye wie. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Okay. Udi baby akase fi. Marasame JD no say bempom me kasa fra chemota. Pacho say fra o. JD no say bempom. Okay, Baden, pacho yeti o. Me achemota na ya counseling adwuma kaka. Na on say e man bo ha omo suban ha be man be na betina accommodate ato ware go wie. Person kwa ko jawo go ni mase. Ba de ba kwa I think so say fairness no say be ma pemma. Ya na enye so pemma ko. A man who Brahon Dino Elwo form. There is so many cases about the dimensum. Now, who shall sing now doing command? Miss Simon 2 money before. Someone from a Dino or funny serious man might be. It's not a man to be any better. I mean, I do match now, dear, who dear bet was why. I last caller now, Yampong. Good afternoon. Oba, made who you also a family joke, Patricia Buaka. Okay. I'm sure, and then certain me say, yeah, this is kind of woman cheap. And some try my name is the kind, yes. Sister, so I down for power. I really did so you be a one chance for minimum. That man is to see so I down for. If you have to know that. Okay. Now, when you manipulate one, to change the time. Now, say you're so for kind, and we go to. Sister, no, but you don't put in plan or madam for so madam for me. Okay. Such a madam for you are from the city. But my friend, I'm not a casa. Well, friend, no, no, Casai. When I'm so nervous to a change, I'm not from my Nicholas, so I okay. I'm so bad for my man. You be also try. Okay. Into your back, so if you show ferry for the sofa car, or ban ferry for medical training until the sofa car, you say, my lady, that I'm a blam. Mammy, that's papa, what be real commanded your mind, what do life experience at the ababa between you? May shall say fee, Adraho, or final words, no maba or baho. Na, yeah, sorry, Aquano, not your name, my pa, for student in bed, your fam. Time na kanini na fama adwa Aunty Bea say ubisa say e chapade wo mu a obeye ne den Aunty Bea in a relationship no and you come as a normal person then we come out as a mental patient ne me kanyina ne say o kono adwene na wo de kon e den ya akekere bako fato baabi fa adwene nyina nko wo kono kwa akoboa no mamunye japade fi se yedane a emaninti odoninti na ware no bemfa wo japade nyina ento be manim emma be manhunu de wo ye bia Aunty Bea because ebi mo ye bia menne na meka no mada ne mental patient enti wo boa no na wankasa so wo boa wo no okay se be ye chine bi se bade ye be yi a tinto ntan a you can decide to leave it for him na de wo no akwa enjoy na wo ma me da se papa adwa mamemba oba kwai na oba se ejapade wo mu a eno sa no obaye dey ni afei aseba na ye kan ye nyina final words e de ma obi a wotie a simple cry se ejapade wo mu na case we e koso a
yenwan mu bi frey e ka say obi de koto oba ne ferifo anim so de koto oba ne ferifo na still they all ya no all ya ene be ma ne ntena say wo na wo mom wa chiti nti wo ko wo na wa bumra no so nti ko say meme na me bumra so say ka be pam me nti ko na ko kan oba no ho na meme ne me ma entene fia e bia na sa do betime pusu be ma no ama na hu say da bia waduro no waduro abunu mu se be ma na ankode a ene na ida so be choose me no wonti me nkode asesa wo suban won sa wo suban de ne man de wo firifia na pake wo nyema ama na wapa ama wako because oba no wo hwema oba no ye pillar oba no ye be ma ni pillar it's the best thing oba no mpam no obetimi a ohwe na akoma no obepam na chi obenu no hu dia onyai because bebre do mo nsam kopie baabi ebedre chi no mo no mo se kodwa atoa enti so obetimi agina ompam obema ontimi dia enye ontena ho no mfa mpaibo enta echiri na de ba ko ameka e de atufu ni nyina ne se oba de wo ye ya wo kunu pe wo no enu amekan koso ane ye ebetimi anu upgrade no ne mo menjai no menje mu enya wo ho basa titiriw baabi a bema didie eye mienu bema obafia baabi odidie eye mienu wo ba wo chansen mu ana wo chansen mu anti bi so at dem apotoy wa na Paris bu wo chansen a wato asi dem no dem na odidim ana wo chansen so wo bedroom no bema na odidim se utimi hunu nyansa eserve wo kunu ama wo kunu didi ama wo chansen ni mu esa akopake ni baabi dia ene bedroom chansen no uhurumu ye dimuni die say just dem a ye de toaso because I say man adwuma wo ye ho ena epiam emema no the chansen na wo bedroom no uhurumu ye emu banka pe bibi ye wo hu bibi ne munye neat on say o chansen bi won mo abebie so no enkwan anyimu a na ye stew jene momone ena agim ye waduru a ye ya emu ye neat emu ye clean emu ye nwam emu ye sham yo eye akoma mu nsam dwumadie ena enenso ye de abram ya ka chem se ha odu afidie ne to ho a omfom kwan kra ye suade emobia hu de ye enti aye aka che wo nua bi ka che odofo bi se omfa na fidie no omfa nto Akoma 87.9 ena Onia TV Mondays to Fridays 12:40 ekopim say no me ensabebo ena yedi dwumadie yedi ebremo na asem bi how pa asem bi ehya wo so unya ba bia emfa nkon so a yesremo no so betimi afre yen 0530 507 849 0530 507 849 o fresa number ni etie wasem no na ebetimi aboa wa na ye producers na sheda na yama waba na oni ye ababa bedi enkomo ni ahweboa ye betimi aboa wo ye wala ye fo mpanyimfo ene counselors mpanyimfo a omotan dwumade ye chi a de bia da asem ne akawie no ye refer case no ema omotimi ye boa ma asomdwe ebafie Akoma FM ye Kumasi asukwa ena ye wo ye ne shopping mall main entrance no ena edi enhwani mu na Onia TV de wa akra no feed ni nyina fi Kumasi ena ye de bremu akra bebre fry oro se ye ba mo ho wo enkran da bi ye ni nkran ye pomacho ye wo Kumasi asukwa ena ye wo nti wo frɛ numbers na ye de atodwa na say that screen no 0530 507 849 de how bia de tete wo no ye no ebedi ho enkomo happy birthdays de di kan pa enko enfama Franklina Nana Sapon uko school ewo Kumasi Girls Senior High School o papa ene Nana Teria Dr. Mensa Herbal Clinic PR fiade bia oni ebedi dwumadie ewo programming so no ne ba ene no uko school ewo Kumasi Girls my former school into Franklina happy birthday to you nyame onsha no nya okese papa na fe de ene the birthdays of all birthdays called my former station manager Madam Faustina Derry ene eye wawoda we every manager yen staff ye nyina ye say Madam Faustina Derry baby a wo bia nyame onsha onya okese de wakoma ehwehwe
Irade Emano Embrem and Famma, Madam Faustina Derry, and former station manager, Akoma FM, and former station manager, and ne, Ewa would the yen say happy birthday to you, Yami on show. The Etoso Miensa call Ediama David Famille alias Joe Famille, or Ohio, USA, Way if you are dofu now almost a yama happy birthday, and for Emma or no more. And 10th happy birthday to Nazreen Abdul Aziz Malik, Uko School, our rich school, Kumasi, or class 4B, way if you godmother, Mrs. Akosia Somwa e Japan, Sompa TV, a ho ena owo, ena o mame Hajia, ena o papa Abdul Aziz, CEO of Daybreak, Edum, Abwa, ena Abuabo, inti Nazreen Abdul Aziz Malik, ene udi 10 years, Uko School, our rich class 4B, happy birthday to you. A hand and then so you did you made any na ABC. Production team members Nana Bila Kantanka, Spatus, Kojosa Kodie, Emmanuel Kwame Vadi, Nana Yao Belucci, Era Peggy, Ena Obaya, Yenina, and Shisha Jumedi na Yede Ebromidi, Eddie Beatrice, Pioga, Robert Mia Fremi, Aunty Bea. Me sorry, ya head of sports, Akoma. Pepe Charez, we raha, not just in the sports, don't really care Rahane de. Pempe was in Pempe or the Bramo Sanso, and I any animal so the Onia sports, and so Ebramo. Tell me, you will feed no FMP baby. I had a win now. It's currency focus.